nyina ka ho na eso ewo MCA ho na Kevin ono so ata ono so eka ho ne duru anwumre se ya Sompa Asem Mpe Nipa no no so empemu ekono duso no na Kumasi nyina ayeho enya asem ketwa eko ba gesi sempremu bema ewo Sompa TV ho ono so ani David omo kajagum ka kire obi oka ho na eso kofro bofu mpa bema so ketwa mi yipebre ni ntinfo so mi nam te adwam nam de Asem Mpe Nipa eko boshe asase so ene ebekọ no kukre enya asem ketwa nenne yade ani kirem ewa konfo anoche abaya sabia na fire station na fire service ewo ababa wa bi ewo ho so ye maame so amintumi enkere ensem bia waye no na ene wa ma lawyer bia tretime na me bom ama wiasema nyina ate ni ahwe kwan ye first of nipa ewo fire service adwumanim eno tiye kwa ba otentatu ene bafo mebom tabam ewo konfo anoche fire station ye be kan fire service ye ho enene mesi kinkei na maye adwuma sa na mato am adwumadie so omna samo bibia boko de fosho be manyanko padum bibia boko ye nche atifo na yahwefo a omohwe na ene wuku se na edu kwada se ya maka cho se me de me yefon to ho ene nti humbo wie ne wetime ehu enti ekoide ana ya baide ne yenchia mame nko ai America na menchia Cynthia okay ene awofrima ne ni nwia amodro ene ne mame ma Dora Samri omutie ye ya na abuchefo no edu Samri se ya na ye maya ya na omonto mokra ene Ghana fo senior college omo friend manfo omo bam no muntimi mam omo ntwen ese ya na manfo complaini se omo ntimi ma no ana omo nim de ntia nya back door ne efa le mo force ne wura mu bi ma Emilia amoni ada na ye che obi bia ofoso anwode ne ho nti na ye nsemre yanko yenim na futu sem ne se base ne se maya na a friends original Nigeria mu ene friend say inipe obo akutie Ojo space. Yeah, kwadwo. Ota nipa. Ota anu ade se base ya. Me chane se anu ne wo cha no ache dem ofo. Oti wo slew. Oh, say. Kwadwo ize wonya ne ntia. Se original Nigeria so am ehun say ai ofei. So be kan me nsa. Okay. Ai bro so na. Se kwadwo space na me akasa no. Wo frɛ me mefro sisi ya. Na ye frɛ papa yo wo dwusu ya na no ye. Just say. I just say Joe. Say no. Say no to say Joso dear. I just say never for this why popular more. I just say I'm say o de kakra no to ko dama. O de to ko dama. Me na nyame na me kan you. I say ne ni ko so ne boy. Bia woni din. Bia woni din. O so group dua bonso apa do bebo ama. I just say to me bodu anyina. Ah yes we obebo. Ene just say talent bebre o. Talent ba tell no. Edrum paso agron so om last month me kan kwasi aso. Just attack you. Just attack you. Yo enkomra. Abe no wa bi wo nya kwasi aso. Akua bibia bako de. Radi adum ye ho ye ena so ye program ye so for miensa ye da. Kwaku ne akuafo ye da na opanyin so ya akonchene Victory Charismatic Chapel International kwada so estate patase please depo na chi wona ye nso ye akonchene July yi mu nyina ye de ye mu adade ne mpaibo nti no yes fruitfulness say ye so aba ewo ya brabo mo afana nyina nti no ye amomfa mo ho enhyem bi ye nyina ye guso aye ye nkakwan kakrento fo so be ma erade e de ye betwa bibia ye fine enti kan ye ho ewo Facebook no so ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube TikTok ene Twitter no so edijuma ye Sompa TV ana se Sompa FM efuto nsem no ena de hye se obekọ falumba ho abataw na wetime de amaye na ye ba said o sikan ne eyi ho case na I'm interested confirm no chi ho de no me ne lawyer ne de na nwumre pa me nko kan wo mo mo me kame why fidie
o de o ho na aboa na bewuram nti e ba sa de aye beka ye wo ha ye ntwa be so mpani guase anu adi hu ye ntwa be wa hofo so be ma sa watemase ye ntwa be ye kansem nti wa asem be ba no sa wa ni na asempa nko ade a ye beka no obi antimi nya obi anso hwe wo kurum ase no fo so e wa bra obi anya obi bibia ye nkoye nim the nation sanka bibia bokode ade adom what hours for ni bi wo ye chi sa na mete wo no na mu sa what hours for lu so ye bi ya gogo ya ti de kwa krobia ya tu ura di ya gogo ya ni fi enye sa na bandi no ye be hira ni pe o hira ye nyina na ya dumi ni pe dumi ye nyina ura di nyi obi akese na onti obi ahyem ye si ya koles na ura di nka mo na wo ye nuanu ma wa ma no ne ura di hira mu nyina hira ga na fo nyina na onye obi akese mbra kwa kuzu oti edumade no okay ne achia senior contractor Covidio. Wa mami kuruma santema po ayefe. O kwanza dem cause we meeting am to say do wo so gidigidi. Enya sem keto. So pa. Na ye chi eja wiase. Asem wiase. Nya ba bi de yi na fa. Da ku bobetu. Wo to party da ku ye beko. O mate. O ye nipa se. Obeba. Eja wiase o ye nipa se. Se medika ka cho se ye nya so mienu ka ho miensa wa santema po ka wie. If you say we sika dia ye mpuntudwuma enha no kora. Migration for die asantuma pa won esisi ye na baby ye no say you to kura we omfa e wa asem ni kurumo ye ka police dan so di onim si sa the background so ho police mi aboa won jabo bia wo na from e debi okoni kurumo asem wa ye ho kama ani mo fa si asem go hunu bona ba na ba so bode so ye say ashanti no otie mi ye ye say ashanti no police for them timane si ye jewi ase sa na nkonya no kwa na na mefe bebe wo ye na ka mu nkonya no oh niko oh nani I stadium sa ni kuruma sem ho ayade post station was emunu dwan so se de ye kan ojo ya de ye bo na ba so sa de na wo badwunu obi ho wo ye de nya ne ye bo ye ka mo se mo ntiase ye de ne mo aba so ye nta obi ene lo ye obefale atia me nko ye se ye badwunu de obi be ka ho ne ye eti ye ka Ashanti North mampon Ashanti North no ye fa baso bode enfama ejewi ase ona ma na bemsa bobo da MPB hwe na ne base dodo okra ye kan betumi aka anya ni sika sem je esiesie kurumu na mampon traditional council wa ma nanom base se ba bia mokobi amomfa nko okay etu no ye na asem de yentumi nka sa na nyame ye no ana mete kura ze so wase ni wo fa ase konkunu no ntino Asem Mpe Nipa be me base ne ye ko ba bia obetumi aye obetumi aye amana bro so ejewi ase obetumi abro so kora obetumi akuna asiri okay ye fa basobode emma ejewi ase se de ye ka no duru ba bia de waye na ye ka nyese bia busirim ka omo asantema mponyina nanano matran konwa nyina nim se ejewi ase no onima mpomman ho agro orofo ye futu sem no ebe ye tia wanne enipa ho hia enno ye hyeda ma hu se de nipa sitie etiem fa nipa ni agro ye tempente kwa wiase abrabo nyina no ye ni nipa na ekoro ye ni nipa na tie enu nti ye nye nipa yie na daatia nkwa ma bi no so ho ko kyerewa enipa na betumi ayi wa firim na waboa wo orofo na asem tia wa meka kyerewa ne se yesi nipa nye nanso ba ku bi wo mu a wodofo uyi ni firimu a enye yi wo wabrabom yesi nipa nye o yesi suro nipa o de onu didi ono na bewe unam o de onu dware wona besere wo to ho o nanso so no ba ku bi wo mu a se uyi ni firimu a enye yi kura e wo se wo kai sa ba ku no sa ba ku no na ni kwa se wo bre no orofo ukunu anikwa asa obre no ba ku bi na meyama wone no orofo ni kwan se sa ba ku amekanfo dia ma se nipa nye kura se ni ba ku bi on na timi yufu mfutuom na odi wasi mapoma so enti no na meka cho se mamre wo yire kura kada chi asi nipa nye o meka cho se dia o ma wunya adwuma ye no mamre no
Orafo yesi nipa nye nanso die wo so wonsa ade wutri kwohwe nkwa no eduru ba bia mantri no enkohwe owuo Orafo yesi nipa nye enso na meka sei uwo fa bi umami bi upapa bi na ama ned na panya wuginan utumi ginaye se kanya wo papa ana wo maami a sa nipa ba ku ne gina wo wabrabɔ mu a kebi kura ka won tiase Kanachi yesi nipa nye o nanso ba ku bi asam to wo no ono na mpempi no amanfo ka wo ho asam otwitwa gege wo Eno ti sanipa no wo ne hwan sanipa no kra ye wadamfo a saa ba ko na me kamfo na me dia ma wo se eni kwa se obre no no e wo se wo hwe ni yie saa ba ko no de wafa wo e de wasi ne nan so se wo de owuo mu ankwam wo one wa na ekro saa ba ko no won kan ho asem enkire obia saa ba ko no esanse ne nsam yenti no fa ko edo be ko yesikasem bia no ukoya no wa mawubi oba ko no Ose abusua pani no pewa asempa eno ti no ade abusua kokoo no ko hye won sa wa hafo no saa ba ko no wono na ma wo wahunu sika anase wayi wafiri wo hiamu Orafo yesi nipa nye o nanso enne me ka kire wo se kai saa ba ko no se nye wo yire no a enkebi kura sabre won tiase Orafo saa ba ko na me kai no ukoware no na busuafo ana busuafo so wo mon tiase e ma anware abrante no nanso ba ye no saa ba ko no wo ne wo na kontafo no eye onua mema no ono na bia adwuma mo bia ye ebia kodu amanone a sabre modi e wo abusuam Orafo nipa nye enu ti ba ku bia na ni ku ho no ene me ka kiro se fa ni die obuo fama no na fa ku ense wo pagya wo ekoduru abrabom bia no na bam entumi emu se sa yo bam dia na wo ba ku bi no epe wa asam dia wodofo wiase asetenem wiase abrabom no oso betumi adie Yeye ameka obi di nsensi na no se se kanya me yiri pa na fa ko ame wo no wo yi me firi futrum eni me si ma pom maso a ba na kama ka kurase aya odofo bi na du firi kroketuam eba kumase o aya ba ku bi ope wasam na de u firi kroketuam ekotena nkran yo aya ba ku bi o na sabre no watumi ababa beye nimdifo ewo Ghana memha enne titles ahodo ye ma ubie eno ti enne me ka kiro se wom se enipanye wom se adasanye wom se do no didie no onna wi wonam wom se saa de onu didie no wona de wa samba kwa abonten won komodie mu nanso so no ba ku pebi womu a wodofo se oto ne twena wa brabo asi Enunti ba ku bi opam asem no orofo ye hwene ni ye nkrokro no ye nye ne yie sade beya ewiase asetena animu abrabɔ no saa ba ko no ebe man kan ko empagya enso aba wa brabom eye me modofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samoa yo Oforisuo ya dash enewu ku enso de odi amaye no nipa nye ya sinipa nye Oforisuo memfa yako kese ma aja awo S5 memfa nsesiwo awo S5 sane mekano odano ni papa na no ekode na wotweda no na me adma me da ba bokanche Oforisuo so bokanche na ma me abe kwano so meboa bokanche hona me da ba eja kokko na soho dika nti yesa dofo ne jamfo ye nyina ye kwa akohia ho pege so bochire wono ne ayi spokesperson usana ho enye yi e papa pege bibia so no na bonsu so e mane yakọ ono so maame akanchengo ono so ni manager o S5 e ma abushani na yakọ Oforisuo nse enram se kasa ba ye no ene ne de no e ya ye ntafo kakra batidifa kakra the person can say obi a wotie bia no ntimi ntra fidie so na won ka semba ko say wo gina waka say sinipa nye na waka nsa na wokọ na nipa nye de internet nye nipa internet ya nipa nye no
nipa nso na ye we ayete ya nti se ugina baabi ana o cha fidie so na wo kasa no de we a wo kasa si afa se wo kan nyina bom sa de ana ya mistake ewom se kasa ewo ya no nipa nye ewo kasa da ho na nipa bia nso wo nye no de ne ko hye se be fada botom kura na wo nye ena de wo ye nso no wo nkasa nkwa akire na ye ne yete yi se ye nsa we ne ye de ka che so obi nye no saa so na ye nso we su busa se na wo enu nti ne ka nipa brabo ho kata cho be ma obenfo ka asem bi na papa no nsem bi o kan e bia no enne ye tete hu wo se se Ghana manye ye se Ghana manye ye ntimi nkane nyina ye wo ma omoye ye woni pa omoye ovosu enne nipa nti na nipa wo ho nipa nti na nipa wo ewom ye tufu ama obi atiase se emfa nipa ba ko ade bi oye wo no enyina so nkase nipa nye eduma bi na ukasa na cheki baby awo na cheki baby na ufire ne wabedu se hwana ma wo yes ah ye wono ma bi watete no na nyankopon na otoma na nti wo ge comedy wo na begu wanim ene wo de fa nipa so enti wo gina asase so kase nipa nya eye wrong do maybe one we be mistake radio so kasa na se wiase kasa no se wo kasa nti na anampanifo se sebe dwene ho kakra na hwe wochi because wo gina waka ba bi se nipa menye wo bia papa dade obi dia ye minti ampa ya na so wo kan nyame ampata na de ono so lift o ma du ba bi ne na ono so gina wachi sa du maybe ho no ma se ye hwe de ekoso wiase zia me ne oti ya na de bia na me kase nyankopon kora no ye kora no hu ye mobo because he Sodom and Gomorrah no ma ne bonefo mo ye ya na sata me ye ka na ye ka se eno mo ye sa enne bi na ato yen enne bi na nam hu eno ma ko so anyame de abufu hye se kro no ebi na nam so nyankopon wo de ache ye se wo de boye ni wuo kra anye ne fe entu ntimi nyina ba bi nkase sebe nipa ye hwe ba bia na wo no ye ka ofosuo abroche na ye nnuanum bebre akwa enne sebe mpredwasa obi kasa sebe wanko bi kwa na ote enim se wo de sebe wo ya aboa bi no wo behwe no ne nipa bi na bebia no wo hye nipa bi na left ne di ni koduru ho eno na mehwe yi bi wo mefo yi so guy baako nipa nko a wafo mo kwa America mam almost about 70 ties no okwakumo so hwe o kanon ofosuo mehwe sam say ene ye nwan mu bi so ade enti na nwan bi so timi ko wa omuti me ya bresa nipa baako wo se won do mo kwa brochire so a won kasa ba ye adwuma na batete ana obusa ne se ade enti na we so no maba me nwan madam funi obi wo besu a kire wo nipa no so opportunity ni wo ho it is a chance ne da ho ma mefa nipa ne nko ofo so hwe wo sa nipa no enti mi nko ba se wa obefa akoya na obaye mobo ama obehwe ne babida aswe na mind they only trim of us wo fadi pa mako mo 70 was de wonya ne ticket wonya na yi kura na was onya ticket eno kura de nka on kan of us wo anura mesi me hwe insa na mesi no we du bet ma gya ba bia ka se ni panye of us wo di pa mako 70 ya wo do mako gu America mam wan cassette tikap ana tua meka enso nwia bi o so betima ka cho se hwe o den wo de bebia monya no montra wa o fo so hwe o enti o kasa se nipa nya na dumwie bi a bebia fa na amo ampa nipa na ne sa na amo ampa ya gitum nenso wo kasa ye mu no fo so ye wona na bi obesi akonwa so a ene ye boni din ya na ya pagya ye mu ye wo sabi nwia bi a wafiri emu ko ena obo nwia pani bi din a na wapagya mu because that time no nye wu a ke bi otiase ga ne ka be bia onam ke papa eti ye ba sese ye kasa ye no wo mu se de obi dia ye ona ya de nenso ye kasa ye ntimi nka ni nyina mum se nipa nye nipa nti na nipa ho fo so enu nti na etia eti ye ba se ye kasa ye no da ye nipa oye e wo wiase okay abirwatia Ofoso be ma medase na machia yetiefo ne ahwefo nyina majoa wo UK Maso Fire Crystal V ene Mama G yechia wo mu nyina na yankasa yade nyina ma Vido no so UK na ma Jacqueline so France yeti o mu nka cha ye mo mayenti wonum Ofoso be ma ene de wo de aba no
enipa enye enipa nye eye nipa binom na enye na eya ewi asenso ne to da bi na niema bi wo ho na wantwe aso kakra ana se bi a wankeka wo ho kakra bibi wo ho ana enipa bi nso eya afa wankasa wo mre kakra na se wo dwo no so na wo de ye niema bi a ense na enfata Ofoso be ma so hwe ma chi asempa na tie aduonu ba ko nchemu edumienu ho no ene dumien ko na Yesu Kristo ni bufuye ema woko asole dam ma wo ma no moton emro no mesese sika ne ade ko kikan kan wo tables ebutu ye se ehwo nye dwade bia na mum eye asole fia na asempa ibo fie eno nche se Yesu bufuye ni nti Yesu nye se ye ne ye mate ye de ba yankasa ya brabo mu yese akwada ohwe no sa wama no ensu ewo ne mofra bremu a ne daachi ana ne mpanyin bremu no wo panyin na na se wofo no eye wo na obesu e de amasa akwada no efi se wantia no enema bi wo ho a yetimi eka te sa wofo se akwada we metu ne fo atu wontie nti mabre no onu akono okopema obetena se ena me kasa kiro wofo bi a wotie ye ne titiru ene ematan no se emre wo ba ewo ne titiyem ewo ne tiemu ewo na adane mu da ne titiru ene ye mama ayuana ye de wonom abawiase nyankopon de o ma ba beso ye so se ye ntititiru mu na ye ntiti wo mu no akwada sisu na se wodru na adolescent age a na tinka ene ne niema pina na bedai ensachiraye bebem asode beka hu na Bible no krampo aka kire se ebre di akire ni e ma so denfo beba eti se wo ye na sa wo titi akwada bi na akwada na so ye den o ka setena ha senom wo se ma sorry menko ha senom wo se ho ana me free ba da ha senom a wo se da bi hada me da me ho bekeka me nenti wa sorry a me so wo ka na sa akwada no hwe na ontie wo a emre wo ba no na anya sa obekwa akopim no akwada aba no bekwa akofa nyinsa de abafie na wo ba no so no maame wontimi nkasa wo gyae no sa akwa obibafu ne de eyade a ye normal thing but wontimi nkasa na wo ba ne da bonten ko be ma no so adwane de ne ti ahwemu ko abia nkana na se baabi foforo wono so kwa akodipa wadwane agya oba na wontimi hwesa oba ne na bonten na nsuo ntom no ana se awia nhye no amanfo okra se de besi atwa no nya asem ketwa wo ye da obesa akwa akofa wade enti adenti na nkwada no sabre ya wo maso aye den no ye nya abotre ne ye nane na no mu nkakra eti se bodedwo no mu anhye akwada ya de amesraw na so ye den a emre no de mede ma abatan ye no wo yo ba walefo se wukunu ya de bi na se wo ahomre bi wonimu a mesro memre no ema pi na no ya kase no wonum ye ma wadefo wonum se wo mukunu no ma otwempena ento mo akwa hunto mo kwa pai se pa wonum agya wade no okogya wade no so osa koye mpena e wo bi kuno ho we ya kwa ya na se ye baaye se wukunu twempena e bia na homle no onya do best 35 years ebi wo 40 years ebi wo 20 years ansa na wuhia no abrabom ene na tu sa na mo no ebi a wo started ne mape no best 10 years ago enya da kope ena obetimi di asesa ne de free ma ho anase ma asem ho na ho omle no what can you do edi aboa ne sesa na ema na nasa ho omle na wo mu no wo betimi afiri mo eye kasa ene ntobo ase kakra enya so okoto so no obeda nti no na odimilika na chese wo pakere ne ma kwa wo kwa no kwa yefa uba hu se kire na be ma walefo bi na asa bese ne pe no no akwa tale obi kuno uba be ye mpena etimi mo ma blabo ne nkoye ye ma so kura no etimi mo me de ma no sie no sa wo ye be ma nso so na wo yi no so aye wade bia mesraw eya kai se ye dane a wa yo papa bi pen emra wo yire ebo ne niam bia wo ye ho na edan ya ebia wono so nti na wote ase ne mu akakra bi ya wode boa wo no na apagye omo akosi ba bia na wugina nti no so obi ya ade bia na se ni pate na se bia wo ya ade is normal say ubenya tenka bi te se abufuo ana se bi wo ho obeti akasa ne ho ye washi ana se wakasa ama akwachi na so ye ka chaw se koso akasa dako enema besisa no condition is permanent etunya abotre wo nipa ne ho a nipa ne be fa so ana se yakopon be fa so no agi nipa ne de free sa ne yoye ni mu na etimi aboa ma blabo etimi akoso fo so be ma no esimi da se okay yan fanchi akase enkoma Sterling Height Academy mu asantemampon grade 1 peridot
ho na ma me afia bohema frisika ukusuku enkoda no sa okonfuso na ozo mpe no no ya kamera bi no ala tia Sterling Heights Academy nyina doctor do T school no ochira de wa Akenta Piamika complex I'm stuck. The nation's anchor. Mwanya osa. Ni boy go to the move. On TV so. Obozo be ma amani asamoja wa asem. Be no later. Say futu sem da wontimi nkon. So watuma ba Sompa wo fani mbonga ka twema memra. Ibedi ho nkomo later na bibia. Se ma mani amerikuru mu ame wo fa fo ne na mesododo. Ana meti ana kodu wa besene twam wo fani. Cheda. Meka kodu. Gaza. Wo fani mbona wa san me ho na akọ. Cheda de ndie say da achi asem bibia be fine. Ofuzo urade ya de. Na me wotumi. Asem na wo ka no akọ no. Say ye chire say abraba ye boni wiase no. Yinim poti se nipa nye. But ye oba ku bi wo wo pia abrabo ni mu a we unique no ho de mawo. Sa na community. Ye medi ba ku na chi nkase nipa ye fun nipa ye bofu. Nye onipa na akoton ne yonku nipa onim si be ku na numere ba one ne di fufu awie owie gya ne kwan ye koku no. Ti nipa de na nyanya na ebe ma obi nko heaven nyanya na ebe ma obi aka bonsam dwemse wo ho amba nya nipa na tinimi ye obi adi vira dwuma ndi nipa ankasa de ye fun but ne anumre ye kan se ye wo ba ko bi wo mu a o ye fun tia obi bo ye good man ndi wo se o hia se nipa na me nko hwe ne bad side no ne otimi ye ma o ye good no cherish na ni se nipa na ndiye trust me e wo bi wa buruchi anya boss nde se wo ho chirewa no dimika discover ba no ane maame potifi wo piska o ma no nti wo de onam wiase no wo ba ko awurade de na ma wo no so ka so ko ne bad side na wo so be reject ba na wo de ano no ye sa na tie wa abrabom ti sa ba ko no ne ye ka ne ho asem yi Jonathan ye so ba Jonathan na fie no ye bofo badabonti ogosia David o ye fantastic di enti na mekaza so mo mo aboposo obekum David ka wo papa o na aprane na Jonathan dimirika akobo David amane so Jonathan will be a good friend to David but bad son to Saul because me papa tiri mu po sane na bontene na mu bondisu ni de o manu nya ne ho adwane tototo fira amane mu di David ni Jonathan ho agoro ba na ne papa mo mu hunu ne ba no so ya bofo and di David be ka se no ndi ni oye ni fie tia ne papa ndi wa mu ni papa ndi ni papa bopo osane ndi me kwata no ono nso dia ba akwa wonya ni wiase no enti se onya obi no ye good mawa me pa cho wotini negative science go ba se ye de na to afiase kura se so ye kromfo a me ngogina gire ngoka bi na wo amfane kro no ama wo so gina na so ye ne a obetimi fama no eno na bi fo ye nim ye ofa be man try the best bia so be man ani gie nanso na no wotisa sa be man na wu no ko ba bi dem na ne mbra be won sika nyame na atua ne kanise na no ye o machi but no e good to asem na abane indigina ne goodness no na so fa kan visa be ya wo ye pa de we de firi ne humpo a eye ne monyam hye ba ko na ye ka ne ho asem no ebi wo obi a brabom ba fa hye utiri mu se di o ye good man wonya ma obi edimi nsi wiase ne da so onipa bi ye good man ni panyina wono wa ye de ama wo edini o ye ma wo no hwe na tua ne so ka ma ne nya akono nti awurade asem se onipa wo de bone hye obi papa na mu no bone mpani fie da so when the person do good to you do good to him ni afa na akwadwe ne awote ye ni ayese ni ye ba ye dabi nti adwuma wurafo bebre timi pam nkura bi o mu ye good because obra no ho ase wo ye good adwuma wura ne nim sa bo obi abeka se baby anu wo no fa akoko tena no nti wo pan maybe ankasa de wo de wa be ye good man wo de adwuma no beduru baby nya yetie nti nipa oboa ya brabom no ne de boni aye atua ne kase wonko brother wusi so watwem plan bebre wo baby abechu se wo abo adwaman a no wagya hokọ but ba ko ya wunya anu otimi bechu no wa ya ka be 1 week pe
Wasa ben waka just we say nka we bemen to yede ya o de ye ntanto aso wa yes afrim na tentina bezi sa amre wo po bi awale na ndu hunu sa ni paye o ye gudi Gada for the ya bunsam for the an nyam Gada bia koku bunsam ye mona ne nye nwanwa won say ya meje edu ofozo nyame ka de akosi nyina ne se ba ku bi wa abrabom ba ku bi ndu ka dwene sa aka cho wo se ni ofa yonko pi no o de se wo no ane ho ba to yonko bi wo ho a ofam ho chen nua du hia sa yonko ofam ho a imi so no ofam ho bo mfam obi ho to betima yo bi bone but wo no obedu good to you wo afudu afatu men go gina no so ne mfam pam no go gina no so en reject no go gina no so nyine ma ye mobra ne za edovo so mi ane me nam nayi am ye kwakuei so hunu bibi na wo kwaku na yama wa mbajo utisu obi ka kwaku wasem boni bia nipa kro na menye gudu ma nya wo yaw meni wo koboko yi uye gudu mami a eye dan ya boni bi be wo ho se me kwate no a eye me bad case enya me na ane me di ni sa me wafuto bia nam de ama eye wi ase because nyame ba ye kura no ye gudu mabinum na binum so hunu so ye bad because what won to Edo mo epe no kura asem no hunu na osia na omoni age omo nso so osi o makwan no hunu na osi crucify him ndi abrabom no ubenya sa ba akọ no ba sa ba akọ no nya yi ni tia mba jow fa papa tua ne papa ka mengo tie bone wa abonte emfa metua papa wo ye ufie no eka ukoya sa wa amonti David oponia yiye ye nyina obedi hina pe no so obi da so wo so ofie na Jonathan di memfa urade ado ye nye no Jonathan otimi send esane ne papa apo no Jonathan ba dabi ene David be se atade se meja say obezu oje wo nkofiri wunsem ntu ni bibifo atade e show ma menche na gemedie no should be in case obampo na wo da ha obeka se ye ne ba no a obetra no wako saada na no de ne kra esesa David kra because obi o sha atade ye hu ebekuni ade atade na ma de ne ehia wo ne ebegbo uduo wo ne ebe wo sekan wo de sesa ne kra odono no oponya no onya wo baabi no ye good so wo baabi a ema obi ba benya nkwa me ka kire wo se ni pen no ye good wo no eneka pre ni wo oyiri timi suso mu kakra kra sika ba e na be pensam boni bi aka kire sa ba no abra one day pa uniska afra wo mprozo onya drop into ama but oyere se sumu kuro oduto mu bai ema unya baabi do be ma hye ma woni je enesika ba unya bibi nyina ya wo wona tikose wonko mesini oye good wa abrabon so ntiti ni ya awrade asemaka wo de bone empa wo fie da mede ma no besi wo fozu okay enuti enye nipa nyina na enyew dabiu ba ko bi wo mu a no wo fam ho a oye hyebre sesafo ede ma ho na nyankopon no ankasa no wo yi nipa ba ko no de amanipa no tumi asesa no hyebre eno ne hyebre sesafo no na nyankopon so nam nipa so na hira ne ma eboa ne ma sa nipa no abenya no ye wo ba ko no orofo ya na wa hwediye na beboa 05513131 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello yey Mr. Enoch aka Nana One Bakupe. Okoso rema. Yeah. Je fẹ́ fa lulu bi ejo. Majiafa. Na kakra meka nte. Nipa de nipa de na ya bante. Ya ko pon mi di pe o abẹ bonse o ka. Na so e ka no kaka nipa ni wo. Nipa ni kra. Beso anam se. Yesu kuta di anu abantene. Wa da ko ya mo di anu na yi abonti. Tete bi pe di so. Because jana na ko di ho mo na yi na ho. E ti di di ko di bia tre se ko bi so ni taso ye. Bi se ni pe bia se. Ye ni mi da ko ndi. Se won so ye ko yi wa yes mo de no. O bo ze ma ni sama te juwa ma me bo afo. Bo di su bia no. So ni na ko yi na bi me pense. O mo no ka sa ti na o te number. No friend. Kana na wa woni na me ye ha. Nje na ko ya mo bi afrem. Nje friend bo afo o me. Okay, hello. Majo so Peter Asafu Moonlight.
Okay, akate. Oh. Hello. What is it? Are you some woman munenya na? Oh. Hello? Meet you, mommy. About your anything. Okay. Not to someone who have done the Abua Asem Aboagye. Yeah, Tiopa. Let's say a nephew to someone who have done. Abua Asem Mpe. Yes, you're Damas. I said the message from Ayano. May I come at 10 years? I made a good say. A little Kiarano to be a woman. To be a new one, what's the Breno? That I must say, you No, okay, yes, you're Darcy. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Money. Any pie that you mobi or one and now go say. No, okay, you too. Oh, why in your tank? I am my phone on call. I know I can down who get to a be. I am called. Amen. Sorry. Okay. Hello. Hello. My Joe, so 20 million. Uncle Punchak. Na edu baya jinsa ya kasa dipangi. Na toba mi bamudi odi baya. Na bema edu ma ko jino amana na we jani ama yo kama wetu ya bebe na wetu ya kasa dipangi. Nje edu baya jinsa ya gusu abrabu. Atikai damase. Okay, anypa nyu yenka se nipa ye. Ne mmomba ku bi ewo mu a utwumu tan wo ye oboafo. Hello. Baby I feel with you. Yeah, mo ntwem ho mfra fidie no. 来电号码0 ye be che me sere mu a. Hello. Oso beme. Ye beme na wani o. Mira so an kasa ofa se accuse me ni se hwe kwai. No okay, accuse me ntio. About the 7 play the first say yes che bebo do no amampa se asna na free ya buru wasa. Na we dey accuse me nya credit aba fidie we so afro police yo ene abrewati a no matter jeyi. Drinking water. Oboso da bia meka se yesi nipa ye. Na so fa bi nya wa menka so nyo. Ebia wo na wo ni san ya wonya ma. Ebia no ya ma na yere. Ebia no ya ma fa lumba. Na ntu se wonye. Na wo pa na bu ne se de kwase abu a wa mpre nti. Enu nti na wo si nipa nye. Na wo de wo si we nye. Enso ebia no ya ma obi. Nti na se de ntuma gumpa aye simple no. Se de ho ba fa so wo ahina na sa ho kire beremu. Nti nipa bia ye mfa nye so ne ye. Akisi me ne se hwe kwa makra. Okay, hello. Hello, Ninti Fosu. Yeah. Fosu Pizarro ni mi godun kinkers. Okay. Fosu Oba Golden Touch Barber Shop police station down in Chepe Asem Mpe Nipa Ikebu ho. Okay. Na Fosu adaro na fa friends na ma che mi aba maybe si abo abedo na fa na moda oni na konta kwa ku yabu a ma central market first floor e no muduma a motor belt. Okay. Na Fosu nipa nye da nso so no Nyankopon so no obepeja da sani bia o de fadi paso sanse sa man sa enya de a obetima akowani adi nkunimu abraboi anawi e wasi na Fosu no ntiro ya hwa afofo bi nso duma de te o mati a mudi ya boni tia afofo nso a wan hwa obekase nipanye enti duru ba bia ebanyi sia kama funi kama dampan nti wo kanipanye no nso no na wo hwese ozo de wo ya ma afoforo no eno nso ya de ebebo afoforo na to Fosu ya fansi adim ni padru ba bia yo di padru wa wo ye obaya brabo ma wo boaye epeta ye jeshi ba bia asese ye duru Fosu Pizarro kinkers makra
Okay. Hello, last caller. Ojo. Yeah. Ina mo ni ejuma. Ejuma dase. Bia ni don say kuma official taxi driver about. Runabout no so pe na gina. About no so pe. Ye obiri konfo anoche ne statue edasusi ho. Edasusi ho pampe. Wapaja ni tia hwiem. Wapaja ni tia hwiem. Bodua no edasu kura no. Bodua no tukura no den. Sikadwa no ekura no. Sikadwa no tukura no. Asanteman tiase. Na wo fi ye bi ni kan konsuma asanteman. Piao. Tanko pantro wa so say gina kire di da so di so. Ba ko la kesi. Na no kwasampa no say. Me asema ya tanka ti ni kanye. Men tene kana men teni tezo. Ebi se ni pa na wu ni pa. Pa na ni pa ni 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 pa ni ni. O be ya na ate. Kadio kamenga se ni pa ni pa na daga se ni pa ni. Na wa uti ni pa ni ni pa. It's also na. That's the question. It's not right. Who cannot be also taken at least the never see the action. I said if I know any fire. The people are here to a more one. They never go back to the amount. You are not so that kind of fire in the fire. They need the fire. If you say why you can't see it. Now go to what you will. Okay, aha, and you do a friend who any base wom say nipa nye de. Nenso sena ubenya baaku bia obeya oboafo ye yo tetetu anabafo ade ye bebo ye ntabam ehemfa ne yedi ka akọ ye kọ Komfo Anokye fire station maami bia ye fe no vida adua eho na ye kro Komfo Anokye edie ba sempoten na asie ye be kyirem akyire ye tiefo ye tie ye kọ computer so dwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agi atum abode ade tinema no mututu no oba mi tini kura so wa wutu ayo senior me dey ade adan keba product ayama mi ti de bia me na ma no mu no chef dan keba product we dan extra we won ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o tira wo problem there senior o ti dan proke okay so won dan proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira mo ndro ba ke dan keba tonic muni ma biwo mi npa na se na mtumi ni na na mtumi dan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa no si a dan fight proke na so
koko ya bi betena me so ma me je me ho enje nja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na from my team madam ho ti e fifi ti asta te boy yeah go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara oni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu. Okay, ya kwakoyanim na ya kwakoyanim ya bi ka tra santeman obi tra santeman na dwumadie we ayasisi semapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apere pomasi brani ade amawo tietietia ni anyina ya no masondwe abua no eno ada ya tabila asem bi to ya apro so se ababa wo bi a friend badu wo tra Holland mem na wo oba baako bema baako eno ada ye di hu dwuma amanfo afre ne no nya asem ketwa na ya naso ene ya di nkomo ewo Holland ene Belgium na mamia obegirem na wako adiama Asem Mpe Nipa no sabre ya me no kase no wako holidays 2 weeks ewo Holland ewo France mem a chese 2 weeks no eno beba waje pene na wono de watena kuro no so achefre ni koda birim tie ka babi a Ghana photo krom jembia no a woni babi a wo mo ehye eno ntino adwobreo na adoption letter no abroni no omoye omde tenkoda no ebi aba bedu Ghana adwuma babi a ya akodo no ebi aba bedu Ghana enya asem keto to bi anka na komanto no yam as to say maame no besa akro anase ne ma no ebeba besra no obete ne ma no ka no yen Asem Mpe Nipa ya asem a etititi ne atiefo ano timo kama komanto yam ene ya boy dwuma papa se telephone kwen ye ni enya asem keto akra kwaku information ya ba no no okay sana abekokwa na nwumre ya me nse me ko baby nti no na me network ni hye da nya adwuma adwuma me rush studio mu se ma Helena nso afre be 6 times okay na me hwese me sa friend but ono so me friend me nim se network no nti me ring but da calling sana esa kate nti na de wo ho nso as Helena so responding so friend but ye nya bre ye nya ne nankasa sa friend back ni me nya nti yankopon ya adom ochina no ye ne be kasa de be sie adoption letter de bi aba ye nya bi okay sa can be wa omra Samuel Oforisuo Oforisuo on say de bia no ye se ye kan asema ipa mfansua de kakra Oforisuo nkrofo ma aka baabi no ankrofo bi adwene ho omo de apa na adwene ho awu no edoso na nye ni nyina na etime ba ha Oforisuo ye besrew abroche ekuru bi a omo ntete ne ye ntete ne difference wom bebre difference ne so nti de bia no na kwaku kan asem bi se yen ya tem di ekura ma ye ma no ehu se nyame papa ni enyame maame ni because otiko so papa ni sa no ma no mi hu sa se we ye me papa gidie ne ma akola hu se me papa ni o because ye wo na wo papa se be ono maame da na akora ni wo eti we na ye kan nyina no de ye kan nyina na maame a se be ye busua kan ya wo ho no ono ne nura Helena no obia take no ba ye kan so ni etufu nso me meka wo saa se me se wo mo do mo makogu aburuchiri na wo mato sebe o mamane ene amamra to agu no sebe wo ma do magu aburuchiri no obia wo ne pepa sebe se wo mo aburuchiri kra na eye enkoato na ye do mo kwa kra no wo mo po mu nchi aba Oforisuo enso ne na de tie ni aburuchiri nkwala na ye ka no ya no na ye bo sa Helena ni din no wotwe ni mutan oyi ni tiri firi menye Oforisuo dabi me se enkoda no obetim be fa nkola firi ha ade omo kwa America phobia tax okofale tax sa sika no de bia ba wo sa nipa na ni din udin dan nkola no so no wo na sika ne ba ho Oforisuo be ma wo ne omo yire no ma wo omo nya problem ya nkola no bibi nti aban aka che be ma ne se ensi
enkura ne ho anaasɛ ɔbaa no baabi wɔte no nkɔ wobɛkɔ a yɛwɔ time bi a sɛ wodi ne hɔ ne ade no yɛwɔ saa sika yɛde ma mmaa no ɛma mmaa no hwɛ nkwadaa no na saa sika no ebi mu de abɛsisi adan ebi mu de agyapadeɛ wɔ ha obɛta abrotwo anya adwuma nkura ho ne sɛ bɔdidi ɛwɔ hɔ nti saa nɔɔma wɔ yɛsua ne yɛsua adeɛ sɛ yɛmfa yɛ mma no a yɛawo wɔn no mmra yɛnkyerɛ wɔn yɛ amanneɛ ne ama motwu mu taa na ofire wɔn a yɛkɔto wɔn akuro ne wɔn de akora no ebi ba yɛntia ne enwia Steve Wonder te sɛ deɛ ɛno ana meka yi waba sɛ wabɛgye Ghana card bibia so ofiri Ghana anano kura president bi ba sɛ ne nkyifire but yɛsusu sɛ yɛnwia yi ma hɛre na yi ɛdeɛ na ba yɛ abusua wɔyɛ adan n'akyi anaasɛ buroni na ɔkɔ ware no ɛno nti na wɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ bisɛ sɛ ɔde wɔnya ne ho wɔnya ne deɛ dabi o wokura so ba baako ɛna wonwia wɔfo so ɛno a maame tia yɛkura yɛni ne baabi akora no fo so ɛno a na deɛ wɔyɛ kora awerɛho eti ma hɛre na yi eti wɔnwi biribi sabe sɛ a maame na bɛwo ne ma igu ha wɔno no ɔkɔɔ yɛ wɔntimi ma biem me nuanom so gu hɔ seven predators wabawo adehye gu ha eti me fa omo kura na me ne nkura ya trase aka bibi a kyerɛ nkura na omo de nkura na emom ofosu akura wo na kasa wo de hye no na no na akura ne di nyire o sese wo hwa ama nkura ya nyini eti me susu se nkura ne kura no mo nim so maame ne saa maame ɛna sebe wo gye ye mu hyɛ sɛ saa sika yi maame kura o ma ne fie sɛn abedan ana ne nwa yi seven predators o yare yi emmoa bɛn no de aboa okay kwa bi so eti ebɛsrɛ na me say adura no so de TV ne sabe radio e powerful and so no me kokoso tamafo ntam chuku okay abirwatia Oforisuo be ma Nyankopon ya adomo aminim se wo kyena no ye benya results ni bi de aka ho enti me de make nyina ne se se wo ha wa na sa ma na ebi na sa wo wura mu wa Asem Mpe Nipa ase no mu a nya rehye ne ahodaso se ye behwe na ya pe anop mesi bread ya ma fi se wusu a wo de ba handas no we se ye betena ase nom ama sa de se so no ne akoma yaw na wo de fro ba so ase nom na si fom da eno nti no ye hye etiefo nyina bo se asem we sei Oforisuo be ma na kan ye otenten bafo ye boy ntaba mu a ye nam soro ye nam fom nye Ghana ha now so ye behwe up a good results best one of course na yetimi e de abasebe ya maame no so no ne ho betimi ato no na ansa no wafrati asefo asase so anase bibisa watimi akọ no akọ asomdwem na elupre kwa na aka se elupre baba yo kwa chame ma mamia elupre wa che nipa eyare hosem e na awo so ene oyem Oforisuo be ma wo bi anwa woni mu saa what am I say? Said the on one cassa na yem si tutu no enya sa na bia ma me Helena so yem tutu no fa but na yare sa na ye hwehwe de ama no na ono so hu sampa awo ya me wo ye no sabi ma nkwa wo se aboa bi asabi so sabi eku wakwa akwa wo no wo to na bra boso ba bia ne ba ne beduru bia ne ma no so to na bra boso da bi enya sa na na maame abna wo pe na bra boso ya de me kan but the first say ya de na ba ne kanipa ho eno so nche se ne ma so nyela nti no ye behwe anoma wo ana sa aboa bi a wo takra bia no owu an takra ne ya na ba fom but yan sa fa nye se abra no ye kwa akwantu ma ye mmerɛ fie kakra Oforisuo be ma obi timi kwatena ho a wanya nkrata wie e different from say bia wo mo ne nkrata on besa aba no but wo wa wo nkrata wo timi kɔhyɛmu so many years no onya magana da ya me ye hwe but least bra wo ma ba ko mienu bia afia baifo no eye honhom asɛm no Oforisuo be ma wo ti abrochire ye ka se ye be ye wo ye be ye Ejebe na me ba me ma no eno mba baifo ena efie nye ena se ni se nyina no omka so mbe ye wo ho mbe ye eye mpaibo ena wankasa wo de be ye de wo de Yesu magya na sa ogidie bia wo je no wo je be kata wo ma no so no waba ha se no na nkwada na hu omuchi na wo so hu sampa aha se no na mefire na wo ma no so hu se ye wo abusua bi wo ha se no so in case say bibi kura bokoto wa kwantu ma wo ma hu se bia ye na se ma me nua bia wo fa bi wo ha se no ne tetefu namba ni entia bia so okra po omu na anya akwanya so mbefre wo a bibi ba watimi atwa wo no na nkura no so etimi enwo mu nchi Oforisuo be ma yemfa wo anya adesua na ma Helena susu tie ne a ye gusu anti no wo moa yen ye pese nkura na no ka che se ye beboa ma na ya we are ready say ye beboa anti na ya so asem no but no so emoa ye na nkwada no ye ntimi ma wo mu hu ma me na abotoye mu so entimi mra me pa cho se wo pe Asem Mpe Nipa for de wo ha wa mane anase wadwindwi bi kwase ebo bi obi edi bu wo no won ton ho ase apese de braye na ye come out e ma asomdwe ye adwuma ma akoma toye mu a ye ma no eye 0243 58 another 58
5878 0243 585878 and 0552 094593 0552 094593 maybe on the Frebiano, ya bejo so na wasem no ya share up a ye at the atoye at the amount of us obema, mammy face or China coupon yard man to Sassam with Bequariano, Dana da, de benye beard baba sweaty. Okay, the nation's uncle. Ya minjilo ni pebia wuti na onye obi akese se na na o meka se mesi obewu no o kasa bi otaka o se kwase akuruto no a o se ewu asu no onim se ebepumpunu mu daache yenu anu bebire kwatena abrocha sa na omusu baate onya hu se fodi o ye aduma bro ni tua o kakama abroche de emu ne kwase yawo eno ano no owie na na wura fi bebia wo firi se de ni kurum yesi wura fi so kurum hina ben so a wo yire dwabo ase anti daache bi bonzu wa yira ye fa konya we so aka cho na wa abrochi tie ye se ba bia ne ha obi ngase ntugwan ko fo bebiri ogan no munyanko modwane kru ni munye de nanso eno nkire se okwa ma wuri mfi wunji o ma meti akura ase se benese ba ko atu me we de asene kakra onye fe eno nti no koduru abrogira wanya o ma me ana sa na o man Ghana aye ikru ni mu odo ejapade wu ikru ni mu yempanimfo na half ejimi tintimi jije guru no nyasa anka bigura ye kon no obi man so nkoka ho ntu kwa bra wachi maami yi firi wona na mei wo 5 years ntu firi se wodi ni kurom kasa twi tete nkura ya wodi 5 years ya anka na oye brofo se de ni wure mfitwi ni ntia kebe kai ni bibi se kasa igura mekan ye hin na sifire. And the junior come, go, put it down. I pour it here. Sa. But you be do Ghana. Ne bana we sami unu za waba. I pour it here no wa pour no wa waka hono. Onti me ma. Inti at least a woman ukuro mukura kasa. Me say one woman be or America. Massachusetts. Say mumu odina say dem born there me my mistake. But yes. Na na hema ona adam ka so ni meet here. Okay. Ma me na wo mamu miensa e man kwa ma obi kura ye soja ni wo ho. I'm so obedi ne birthday ne ekobie e ma ya omho akono ohwo ofe si ye didi no omu nibi ye we nsan omu nwibi omu de anso ma she groups uja yi ni to na omu afa abroje ni akura wa ba o enti program ne point ne fi ni program na se omu yo nya woro msa na omu akọ head them decent on bezo ba be jo no abeya yi na ne ma me kura be kasa omu akọ head them decent yan ya ye pesi ye hu omu ne be ko have you see your uncle na da ne brofo no msa de twi to for mo a discipline we kan fe no ma ba ha tribe o nanso unsa ma me ne de ya wuro me ma me no di hima akura o di asem na se enti mpacho wo abudoji anje se ukuro ma ben no ma wuro mfi ade ba ko mani jimi kuro mfo ntafo no opa fa no ko sha abudoji de motuom obeba no boze na penate na ka tena manten hande ni wo ye dan ni kuro mu de no onto nkone da ma nwura ni ma wale asantini wo ye dai wo de ne de ni be wo mu om ti kuro mu ya akura ne nko enso de suma na obekọ o de frɛ na o de bebre wo yensua sa ade ne mo aye hwɛ aboadwan se ekina asem ndi o enam za ni daso ani kina mu ndi no wonya dwan wonya enwura no wo wesa wo gya kakra ta ne mfunum ene ne minimu ho kakra na ho ati adweze na o de ada do sori anopa na ne tamfo so wo ye na boro o ma na aduane mia opu eno anu awesa ndi ya ne yakotena broche yenya bibia ya hyenso de wo ye ma ho se kura ufiri suni bro no a wote suni ni wama bi ode ne baba sa wi flag bia woni babi yako akra ni so wi flag bia woni babi yako o kan mas bia bo bebo akro o kan ni kuro mo obeka kan henete so akro na bakosem kwan fa so e ba akra ni 7 years o di ansam na se u just an ma no ye proud na no na kwa kuka akra o Canada ye Ghana afo mi kuro m Ghana afo sa no kan no mi di amutuo Sadia na ne mama ne kwama ne ye ne kondo so ofiri Ghana ama wanyini zuwantu ope Ghana na akọ me koya mesewa ayi wane me bakọ ayi kwasi asem se ya akura ne ye proud se ye kuro ne kanka se bi omo ni jo me pese me ba ede na maame de kotete ne ma nwa no yare ndi ne manfi no ko ne su yi a wa yare ne betam ji tu ti ne manfi omo tu kwan a ye omo hunu sa ne man ketenkete no na emwa man kura ne hunu fa pempapa bi ne babi omo fi ne omo chiduro ene Ghana ne ne mini sabe ohia o maame a unti mfo bi maame nya o maame na emwa ma ne man nko na nim fa ma yebuzu. Okay, entino obi antam chuku Holland ne
bedroom asem no eye nkoda ne ho asem no eye dan ya ye mfi eye pe kwampa ye befa so na ida se maame no bete ne ma no ka na nkoda no beba besro maame na maame no besan akọ back to Holland ho na watumi akohu ne ma no eno ne yen yasem a eda yeso sabri eno ti ahwefo ne tiefo nyina momfa mo ni ntu yeso eye dan ya the good results ebebremo na wodofo na no bia tabri yasem bi to ya proso esa se Ghana ha protocol na doso na sa protocol minim ba bi ofire ene de ono akọ adwuma a woni bosumi mienu kura no timi ko ka cheni mi asem miafo adwuma ne sa yonti no na sentem ko mo kura mi di yense fire service no kura ye se ministers yo se MP4 dia omo na di nipa ko yehu ba bi omko tinbo nso maba na mami bi a ye friend of Idadu wo komfo anoche fire station na enidino ba ko oye na dua na ba ko so ye adu na fire service ni bi ewo adwoso fire station ene wodi sika mami se ono so na asia so wo protocol ba mi afa nipa adwuma ebesi ne bemfie nani eye mami Idadu no ena no ye kọ ho ka kire se bosome so sika no de beba ye nim de asie ena me wo ho ana lawyer bi afre me se wa type ama me se asem no wo court me the information wo de ma me no type not me de bato TV no so no obi anka bi se din no lawyer no de ba ye no se me ne wo mo wa asem a ana se sankrofo no wo mo de wo masem abeda me ne vida no ena kodu court na make court asem a me matiefo nyina hu lawyer no se de o si type bre me ni lawyer ni asem na me medical country as a Ghana be say nyina lawyer for the B and I'm a Ghana asay sa learned friend etime no omna samonya enye asem a esan se ne classmate ye me lawyer ntino na kana chichi ase ne bedi mfie du na omu giye sika de agimi ye nti na me ka me kwa kobi ankokoto anu ti Idadu no ya fire service ni a wo komfo anoche fire station wa jigo bi sika babetua ne ka na de tina lawyer won cancel ne say wo de kabra betua na asem fa na asem ko ye konye ne mobo herbal medical research center ye no mo batwetwe komo sese wiase madu ye komfo anoche fire station ni ahwe kwan ya fire service for muji musika ma cancel lawyer no say mi wiase we na mesa de akomu headquarters so e wa tonsu ye to aso any baby a fire service for mo source wo grabia no mekọ ho na Idadu no abobodin bi e wo me recording ni etina mebo akire wiase nyina sense ankrofo no kura so e fire service for mpanifo a wo mo ya we de asie na yemu sense sana fire service for mo fanipa fire service for ni bi e ya se fire service for din e wo Ghana ha nyanka ma nipa antiase a na wo mo gu fire service adwuma na nimu ase adano kura de obi be ka kirom se omukura no seja ema ya ede no omu yeso omutuntonsuo eno kura de nyema asemu eno tie kwa aba yeso de Idadu o konfa no che fire station na lawyer no be kame manu atum na ye metai me maba wa be so se ma me kura no mzuo edin a wo de bre me ne wo mo wa asem Idadu na me ne wa asem obi di ni sika abre no se sika na me paaje na mde amani wura tia na ya lawyer ko letter bre bia me ne Idadu no me ne wa asem o type message ama me say no enam se me ka asem ne wo kina me sa ko fire station for o mo office ho ya na mo ma me butiri fu afidie we so kwa mi mini hwia na me na hwe lawyer fo ni bi hwe no mo nyoma dwuma yie me fere no park me boni di wa fidie we so ene se ne yi no do type bre nam de to onya nam twiro ni din ona twiro bre me na me de atoso me de me fama no mo ona twiro ye ne twiro ye ne number otifia no atie me nsuro hwe kuma se biem o no mo de court to sembe hunu papa ese wo kan na wo de jisika ne mo no na eno akọ hinta yenye ne sa biem ekwa sa na mo de akogina mpoa no mo boye tuo ni awuko ye beka papa na we stand by the truth. Dr. Mpom to say so bibia boko de amiadom and one boy tie kama and you raise where hiti do baby then lawyer na man bo fufia no pa besi sabri o me ya no person kan wanu tum o tumi fa zip to ya no e je no krasem
Sante hene se enye tuo ba ko pa obatunti na menka no kore krobia sante kotoko hene sante mawura nyam kese wono na kan sa na sa so ne yete ne ye kan asemi so nim de so do ya de odi kan no onim nyansa no enye sua no sure so lawyer for ni yentuo mu ka o enti asem bia ye fan case ma wo mo tap we di abrem Pani pa memo akwa ababiem mejoso obo heba and medical research center na medical culture research ni ade bia mede edamakoma so fisi bi dusu enye so okoya mitie me ya ni apadura ma dabi enye ne sa akwa enye ne sa mfidie no so doso pa na munim die mo sa de woden heba betesa pega so eno na bruni ni kan odin ena preke sepa ena akra me komani bi ko posi bi ko Germany odin enye okay doctor yenti wo bi ma tie for na nwumre yo Obo Herbal Medical Research Center befa kwanya so ni achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumre na oti Obo Herbal kan na ye na yakwadre mu ye ewo cardiovascular conditions and ase cardiovascular diseases ye kan cardiovascular na ekire akoma no ene droben ahodo a moja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu no enti tumache anase problem a ebeba ida se akoma no anase entini ahodo a emoja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu bia no Obo Herbal yakwadre ewo mu ye ankasa obi wo ho entini na moja efam Ediafo sane woni padua ni mu santini no emu asisi Obo Herbal otu anamamba ya so ya eye just easy kra obi nso ewo ho cardiovascular conditions no obi nso wo ho na koma onantika kre bia na wabre ewo ho na koma eboni peri obi nso wo ho na koma eboni peri no na oti pains ewo na koma no inside tutu anamo ebra obi nso ewo ho oya ade kakra bia nana kuma ebo ni pepepe nti ama adwuma na otimi eye no sese no ontimi enye sa adwuma no ebiem ama ebimokra etifaako a omuntimi enye wo adwuma na omo ye ne dadada no tutu anamo ebra Obo Herbal na oba ye last stop obi nso ewo ho owo akoma se ida se akoma no ahunhu anase problem bia beba ewo akoma no hu bia no wako hospital ama yaka che se wakoma no problem ewo ho a tutu anamo ebra Obo Herbal na oba ye last stop wa wodie eye stroke ida se afe na ahase ebo nkaye onya severe migraine eye tipaye atna woso ache chronic one obi wo ho timika se mitipa ye de wo me ya na utino efa eye wo ya de ba wo kon ho no tutu anamo ebra Obo Herbal na oba ye last stop enye no ene de wo obekọ wuo mu Obo Herbal eye wani da so tutu anamo ebra ye na so ye wo de afi na stroke no ahya ase ama wo nan no wonsa eye titiriti tutu anamo ebra wo kasa ensheda enye straight ensheda ensisi so neche se stroke ena ahase bonkaye ewo nipadua ni mututu anamo ebra Obo Herbal na oba eye last stop odie eye yafunyare se ye ulcer eye typhoid ene se eka wanwumra anase anadwoa ebema uyefunu ebeye oyasa ebeye oyasa tutu anamo ebra na ulcer ne die yafunkro ne die eno no se ekom de ukakra bia na uyefunu ebedwa osa udidi from 10 to 15 minutes time no so na asanya hyase enti ulcer ne de se no se udidi a buei ekom so de wa buei enti tutu anamo Obo Herbal ye wanida so o last hope men ka se wanu mundu ahodo a enko odie eye namu sayare ahodo ne de bebre tutu anamo bra wa wompane anomnuru ahodo a enkoda tutu anamo bra Obo Herbal and Medical Research Center odie eya war problem no na nsen so adanse e ba papa eya wo no adanse e ba papa o se ba hanche ye na last week me wo na sister bi friend me from Takwa o say doctor nanka me pese me dia bi siu nanso na nse bibi pushi mi sa me friend na me say adan o say aduro na wo de ma me no me num ya ansa kura aka 2 months na ma wo aka 2 months na ma enti na nse awo
ayi ne dia dance eba pa dance eba obi kura kan say ye change di no enye fertility clinic okay na che say awo dance no doso pa nti wo awo problem either say wo your ba ana say bema tutu anamo ebra doctor na nya wo ba ne bema kura search awarefo no munkum yes na enye fe wo ba ye wadura de bema bema na ye wadura de bema oba no tia we nko ye say efri ba no efri bema na ye onura de bema obia after screening no tutu anamo ebra ebi obeka say mo ya redin oba ye din no eye research nipa machines wo ha de behwe nipa dua ni mu ahu problem potia edi nipa dua ni nya na afi ye di purely herbal obi wo ho se ne de ye severe numbness ne nan eye tititi or the see from crowd on take onya atenka bia tutu anamo ebra obo heba your branches ahodo bebre ena nwumre se utie yen na wo nkranza ene ne mpotama your nkranza your headquarters no nkranza adishman wo tachiman ene ne mpotamu so a your branch e wo tachiman di wanchifo nyina entutu anamo enko tachiman na your branch wo tu obodonfo nyina tachiman ene ben muntutu anamo enko tachiman uko sunyan so aye ozinko divine junction wanti brekum doma henkro area ho nyina area ho nyina muntutu anamo enko sunyane eye zinko divine junction ho uko akra so aye kaswa official town obo he ba ya so ye ewo uba kumasi hanoma ye wo adwatu adumanu kumasi obo he ba ya soye ewo adwatu adumanu ye ne sofmaame kenke selling point wo ye ne sofmaame ene di anumhwe ewo adumanu ehwa ye number se didi juma numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and now say 0249 761 508 0249 761 508 and now say 0550 19 15 14 na adansia efri obo heba aye efa preke se powder de odin bitters ehunti meja kakra amaminu na wakasa okay panipa yeti o preke se powder odin ahefo na etifo akwa babiem na obo heba in medical research center ye buy no enya ya resabia no nko a ye de aduro nso ka ho because ye nim say nipa ni bebre wo ho a ontimi ntu ana ma clinic na mmom no so nya ye nnu ya ewodwa isu ye betimi abo ana pa na we eye ordained herbal mixture ye ka ordained herbal mixture eye nnua hini nubna habama a yatiti afri kwayem ye de fi nkranza kase se kan kranza dia onim se ampa enuro ewo ho na aduro we se djuma edie ni se be mani oba bia wo no mo wo enamu yare mo wo enamu amane bia no odin herbal mixture eyi free ho de ma ti wo ye be ma ye se bicycle in faso any free ukọ ware oba in a Ghanaian cultural setting there's oba no be ma bia mo ware amowo end product for our ene eya wo enti se ma ware na se 2 years 3 years muntime wona pressure asase e ba me pacho we nya de huhu bia eye odin herbal mixture ena oba ne be ma ware muntime ngori e kan for de amamo wo oba wo ye be ma na se wonamu no ana neoma nkoyie obi wo anamu nsaya de adokro no gonorrhea syphilis chlamydia white genital wax herpes bibia bi bomodin so be kwakoje ordained herbal mixture aduro ekutami na aduro ekutami djuma aduro ni die no fa enwanwa nipa efre dia dance sia na mini ayi ka se obi asende me o say ordained is good but send me SMS sia ordained is good ono nko no nim adjuma ordained ayama no essence ordained eye nyuma bebre ordained edi fertility ho djuma wo obi a wo infertile me pato untime nwo a bomodin so be kwakoje ordained herbal mixture wo oba na se wo die no akwa ye
Uye bema na de erectile dysfunction a ordain herbal mixture na account for them. Uye bema now de na akwa premature ejaculation yare no ni din de but enim guase nko na de ma me pa cho the boy ni 2 minutes 3 minutes indomie man na we jema a ordain herbal mixture and then you ye account for them. Uye oba na se me pa cho so de na ovarian cyst oni bema ni da wi a wa wo de na no ovaries no anu asi nti bo se na insuo na ese ekọ no na ekọ fertilize the unfertilized egg ema wutimi wo no na asa ba me pacho ema ne nya wo de se wo natural abortion ema ne nya wo de ebedu ba ebia sa bre onya nware nti ye wo de na momo ware a sa de ne beto akoso na afi ebesi wa wo kwan koto odin herbal mixture na afi bobo ebebo ayi ama kwan ni ma da ho kama e de ama ho me pacho ye bema nsansan bi begu bema no ho utimi gia abos na ye kuro wo ma na ekọ na no asaba e odin herbal mixture na ye kan for dem o yo ba won so na wo maaye no ubo sensansan bi timi begu se bi wakosia kuma no so ubo se insuo bi gugugugu ana bo se emu edin pa se bi akato na yiba na pampan edi eche na se bi milk se na fish apro e odin herbal mixture na ye kan for dem na no ye nua ba bi frɛ ye na ofrɛ na de ne emu odin ofane emu odin ene e ka chen so ndo onkoto odin ni bi onom odin wei ba ko mienu pe Ose center no te any sa menstrual disorders ni da everywhere ofre ya orders ye onipa bebre o ma adwen so person be dia dance ne mum no your time no cry ba intimi nkasa ma ne nso tiagisi e ba ne bebiem because for so mo do ma ready so mo krom ne be studio hanum say no ma be ka ade a odin he ba me sha no atimi aye e de aboa omo enti bo mo ne sa wo yo ba na se me pa che wo fitiri ko ne enkoyi a e odin he ba me sha na nanwumre ye kan for dia ma wo yo ba na se watenka na te ko wan hwe yi a ukunu be ka sebe ufa na chi obabi wa na tenka na tekokra oye ne den onya tenka bomode so obenya odin heba mr oye bema na se wo dwonso na bema ni mu ya wo ye mu hyehye wo ti pains a e odin heba mr na ye kamfo dem o dwonso no o dwonso bo se ebubu tot ko obu aso adwonso we so de hyem na na bia asase na eba e odin heba mr ene ye kamfo dem sisi yare oba ni bema mu sisi ya mu ya obi timi tena se o so ya gise dipa be mienu ana miensa na so ni mu ama na sore me pa cho wo de no ay odin herbal mixture ene na nwumre ye kan for dem me pa cho enemu nsayare bia namu mre ye bia no ay odin herbal mixture ene ye kan for oba ana bema bia me pa cho o sofa esa ye natural immune booster enti uyo bia wo adwuma den brefo na tem bia hu se hunemu ya omre umpom ya omra bomode so benya odin herbal mixture no na de si fi ubobia no pa ubobia nwumre after so adidi awia ebeboa ama immune system na ho de na timi agina so ama atimi ayi adwuma kama e de aboa wo na ya na manfo busa se no den kra ne bo yesai ofa odin ne bo nso nya din e da fom kra ne bo nya din nam se unse system ni ma din ne mum no yen no ye dwen Ghana fo ho nti ye ne man price ne moderate obia bitimi atobi nti odin ne bo nya din kra ne bo nya din o de kakra bi ekuta bia no o de ko herbal shop na pharmaceutical shop na ebe ho na aka se ohia odin a ombebo modin ama obi na afi wo nso atimi ayi nti ye kanfo e de ama obia prekese powder no nso me pa cho wei ye prekese ye na nanom e de ya abenkwan katenkwan krakra me ye di from tetentre di ya ena nani bia ba no ye na a more modernized way ne de aba enu no de tie ne se aya na eduro bi wa ye kama obi betimi a kire so okotiti nunum na no ana ye wei but on kire so nunum no tete a no ana 5 minutes ti wa hwe abenu ama na bro se de so no ano so na akote ahoden no so but we no ya any purely organic ya yam keke yem fancy jaso yem fa jankan yem fa wiankan yenye ni bibia eye prekese pure na ene ya any fine powder ye dia fan fidiem ene ye dia gum me pa chonye prekese nko ye di nuanu nu na nu bebre akeka ho na nyarewa esa no onim se ofa ewiasi na prekese na countries too pen na bi wo so Israel ne Ghana na nsiana Nigeria for so discover bi ti ewiasi countries bebrebe o wiasi na nkrom yensa pe ena benya prekese wo so prekese no me pacho ekuta phytochemicals a eboa eyi ni pentrime na ni moja uyo bia wonan no etaye otitriti won sanitaye otitriti a de bia meka mesi ni padua na ekuta na a complex machine ni kiremu ni na ne se akwa no weji baton no de akoya adwuma na we nso age nti ni padua no akwa no bia ya adwuma ni binya ba ako na eye nemom na akwa ba ako pe eno no timi bu akwa na aka ni na mamu ye adwuma no ne akoma no akoma ni dwuma titi ni say undistributed and I say uncirculated blood enko all the other part of the body
enti se akoma no yesi obi anya blood pressure ni nyina ne se intini na se mogya no famu kwa enan ensa akiri ene ye kon ne ade ni nyina intini no mu asisi aise sebe gata de da yemfikyiri na watu nwura guma na afi nsu atobo se nsu no to na se nwura ni si nsuo no kwan a na asan e de nsuo no ba ba bia efiri e de eba no na de pressure aba beto akona so enti bomode so wo pressure bomode so ba konya prekese powder na nyinyi untininim na ma mogya ne nko me pacho wo diabetes asichie yare esi sugar ne kosoro e ye prekese powder e na nwumre ye comfort nipa bebre use bia me ma bibu otakwa me monidin baro no wo use prekese powder na ma aboa no say you ode me aye ne ba preko for frame bia ne ne age no odamase onu timi say da send me sika otimi say da twa me kakra because of prekese powder onu owo machine e dey check sugar ni bi woni fie to take preke ne be 1 week anu akọ check oh aba from come no afre me no aka che me enti me pa cha o suffer from ade e friend sugar na diabetes e prekese powder obu ane de ne ye kidney o kidney no bo so nan no di si for man ubo se be kakra bo sina no asase epija na ni pija empemade anya hwe a eye u kidney na ho asase be hawo utumu se utini ya wo ya na wachibra mu ni jawa eye kidney nya prekese powder na afi no ebe boawo afi unso odie no akwa ya de fe ni stroke a eye prekese powder ene ye kanfo ede ama obia nkoto bi obia timinom because eboa na ni mogya ni die afisa ne kama esanyare wa bebre uyo obia wafu son opese wafu no so te uyo obia wo son bebre obesity wa ekese abroso opese weight no timi manage weight a eye prekese powder ene ye kanfo ede ama me pacha Ghana ha bebia beko bia bi wo ho takrade eye nimdie herbal and a benyak pharmacy unsa ebeka bi me pacha okọ nkokọ eye anti akobam herbal shop and afen so Rikus herbal ewo nkokọ market unsa beka bi kofodua eye Gapson pharmacy unsa ebeka prekese powder and afen so kon kran me pacha kasoa no obenya bi ewo Tribe of Judah and afen so Kaneshi Tribe of Judah okọ Okanshi drug lane na Nana Boache herbal ewo ho and afen so benya bi wo Kingswalk herbal so Okanshi drug lane Repass Ventures ewo Okanshi drug lane on Sabeka bi and afens me pacho ubu ketem e de ekoko piem ewo Cape Coast Sankotes pharmacy on Sabeka bi Busi pharmacy Ebuakwa pharmacy omuna ewo Cape Coast on Sabeka bi oko Mankasim roundabout no so pe eye triple B o Mankasim oko takwa eyo was ebibiduro fie Bogoso yo was ebibiduro fie me pacho oko Pristia yo was ebibiduro fie oko dunko a eye Lydia Boche over the counter and I feel so ma fosti on sababa modia kabi uba kumasi a me pacho eye PFA pharmacy on sabetimi akabi e Watafuni road afen so Fred Men's herbal e wo kewo imrom on sa ebeka bi Misty herbal wo mrom Danny herbal so on sabe modia timi akabi me pacho okọ Roman Hela akaka krabi na wotra Solid FM kakra bi nyame aye bi herbal shop enso e wo on sabeka bi Colinac herbal e wo Ashtown afen so oba Abrepo junction a eye Arms herbal afen so okọ Sofolaya eye Tinatech herbal e ho na ye miamia on sabetimi akabi me pacho o temalia bomoni asa obefre number sia me de ba betu jai na afi won so afre Mugis Hajia Mugis e wo temale okwa onsa ebeka bi afri Hajia Mugis wo enti bomoni asa me pacha obefre Hajia Mugis e wo number we so na afi bomoni ajibi 0240 61 56 16 what tamale 0240 61 56 16 on sabeka bi ana afezu me pacha won so a won wo burger no nso obetimi akwakonya bi e wo burger Sawaba Kola market wonum na no burger Sawaba Kola market wonum obenya bi e wo Hajia ho inti bomode asa nso beje Hajia number no na afe won so afre wo temala eye Hajia number we na original afi waba modi anu afre Hajia number na 0248 27 0639 0248 27 0639 eye Burger Kola market na onsan so baba modi akabi we na ya miamia oba modi ewura mu a onsa ebetimi akabi na bibia kama okosunyane a eye Mose pharmacy and a Green Light pharmacy enso ewo sunyane onsa baba modi akabi na bibia enso etimi aye kama enso ade ama. Okay, Dr. Ribaku bi kan wana yo okọ western of Alex Joe ewo Bonsum Kwanta. Okay, Alex Joe ewo Bonsum Kwanta dodo a opebia no ida se odin anase preke dodo a opebia no onsa ebeka se wa heba ewo Mampong
Your numbers no 0249 0249 761 761 508 0249 761 508 and I say 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center your numbers I did juma enono okay amepacho ye pay adwuma ne say emu atetre ye pay adwuma e for say demand na banana odin ye pay sales personnel omo a ye de car be nam no ne ye beton ru no ama omo me ntime pacho so utie na pay adwuma ye obetimi aye say adwuma na friend number we 0597 18 63 98 0597 18 63 98 so betimi aye sales personnel nko ade afre number we na chese omanfo so emre na obo opewo na onu omo ebeye adwuma no so akriti employment ama afoforo no bi kama pa kakada yakwa yanim ten na yehwe na yedika ka kira amanfo se sede beya asisi semapo menteme ho ase etuo betwa wo man ganem eno ho adwuma na Sompa Asem Mpe Nipa yeye no na ababa wa bia wagi obi sika so de bekọ fire service na minim ne title kura no de mema mebofo tene ekọ ne ho ewo komfo anoche fire station na manim ha no edin a eda ha eye vida dua na ukọ edin ba ko so a eno so ye vida adua na minim difference ewo din mu de sabri dia edam anim no vida dua se vida dususu se adua vida adua duru bi so amaye no vida du o Konfanoche fire station wo say ye bosse na wotwi ana bosumi wem ena obetua sika no wagye atum se sika no de wagye atum se sika no ewo no ho na bosumi wei a yasimu ya obetua enu mu nene me frɛ na busa ne ho asɛm a wa ma lawyer bia frɛ me sɛ mini kwan sɛ me kasa asɛm no na eya awreho sɛ ahiafo ma o mo pa adwuma ye kyekere wo mo nsa agu wo mo chini abo wo mo yam wabra wankasa wo ya adwuma ni bi no wa unum sɛ sika no ho nanso wo ka ni sika sɛm boso afemfie nan enie wantumi amfa na nkɔ adwuma no fa ni sika ma no so a ɛno so akɔyɛ asɛm omra samwa Oforisuo me enche yati sa sem we ne free joso ba ye no aye duadua mu ye investigation na chese wo sa vida dui asa vida adua yi wo na ogigi sika no a na wo dia koma fire service mpanifo e won kran pe de wo kan no mamencha me amenwa Enoch Nyakon German of ono na April MP or no patamo German of Enoch Nyakon so mo se mo modern na mo mananya adwuma eson e ma mo sam patamo eno gwa bia obi Nyankopon ka ho parliament candidate no ono na 2 franca no ti mo hwe na mo ano pa mewi Oforisuo yewo Ghana hawo na Ghana kuro no ya tempentin kwa ye to abama manfo ye kwa ye ba no baabi a menwa kedwamra na emrebimene ne ko baabi na eduru baabi na omu chuluku omu diasa satani ofie ni ho na ebusa ase na chuluku de ho na ba no mo so ye bie new police station ama omo no mo sa esi na mo se police station mo na ye be chimogu mo ntutu a di asempa e wo kwan bi so Oforisuo de na mpesa me che ye wonamfo mo ye lawyers ye wo ye namfo ye nnuafo mo ye lawyers edu mmie bi ho no ma ye kwete asem bi wo na ba se bi e pasem aka na nsudu mmie bi a ye timi trase siesia asem Oforisuo enti na beba se lawyers a ye betima bo body safu senior man
you were your friend is saying lawyer just say you so many lawyers are you the case kwa mutimi we asem say asem we de ye ka se de kokotoa and ye di akira e ka bobeba enti bia hwe na asem we no ye nyina ye ntase ye fa yie nto yi akwaku na lawyer no threat on the threat say ma me kan asem no afidie so abon fa nto so ma ebiase nyina kan bi na waju obi sika sa ko ka chese me nka ho asem ka ho asem ayi Oforisuo ya asem ma ye kan kura no no de o ka chese me ne uskoli ko for ma so zan no yenti ogwaku it asem ma de be ye kan say asem we ba ye kura no em se good Samaritan bi kura bam me kai ama maame ne ba woni abetrase me boa ama sika no kura no 7 pre wodi bi aba na aka bi ne eguso na we den na fe de lawyer bi be cholete we di abreyen ya bo obidin ana se nipa na lawyer no wabam no wote ne sen na nipa no be ka kire ne sen but ne fe so ne se Oforisuo tie ne fe so ne se fine e wo kwan obi afa so a o de tani wiase fine lawyer wo ho na obi ababo amane ne fe so ne se onipa no fro ne number ho yes we presenter wa okay fine empacho wa fa phone wa frɛ no mepacho no Oforisuo me grant bi se wa frɛ no ne mu masɛm no wadaroma sika na ye ba betua because akwada na obetua sika na mpanimfo magye sika no a mo we no ewe obi di hye o mo twe na bra bo ba kire eti e be se lawyer kwaku na o ka lawyer na leteni bia me mo din sure type na de na bia to so o ti ma say o say me client ne say mo person mo ngu nani mu ase na me pesa me kire say anim guasa no wokan ya na president Akufo-Addo president mama nsem na ya na go anim guasa ya betaga na ase obi ya de ne yenka na o ka anim guasa adana sa no mo pesa fe de media o mo de sa no mani hwehwe say sa ye social media ne ade no obi sisi obi a yenka ya no dum Oforisuo abramra na e wo ne chese obi ankasa bibi che na adwe no obetimi de akoba bi office ope bia abranta na ba ya frɛ maami enye ne case ena ni sika ade we koso ema ye bu amanfo obi nom na sabe lawyer wo ba sa se wu ka samba ko pe na so ka asam na omo abeka kyerem na me patcho eyampa maji obi sika ane ena mo fa bu nipa ne sika nkoma ne Oforisuo nim Ghana obi sika egu ne bank ontimi ni nwie ene bia o de afiri wiase nanso asema baba nanim na se nkoka ne kore no ema Ghana enye ntampa fira no onka da o se nipa na chi because of ne kaka obenya nanim gu ase ne sai na wo lawyer no kora no fo obi sika no amfa ne kwampa so ebeka wo anu de omfo mo hwe ni o ebeka because ye wono ma bi hon ma de ye nyina besa bu nwa konta anu de so mo hwe fia ye ka kire wo mo ye de ye gyina fo ne kore ye gyina fo ne kore ye nyina so ye gu obi anim ase enye obi anim kwase te ye tafidie so ye tafidie so nipa o ye good ana o ye papa no ye trase ya mo na ba so okay ye bona ba so ye kokko eti ye be sese lawyer no letter no tro ba ye no wa tro letter na baba to hu ba bia so defa attention nipa na nka na kura bia nkyere no nipa na nka na kura bia nkyere my message Sava the do versus Beatrice Boadu and Helena Mankwar minim wo mo dabi na mitime nya ne dai eti sese na sa letter dia ba we nya nda wo kura wo de ye asem no kwa fa ho ba anasa de ye ka no ye ne ye bo ye tim ena ye ka sa asem wi maame no ye musa se wonye akra ne sika na sika wonye dia woni ka utua bi e wo kwa bi so ye kwa ye ni no Vaidadu ni ye nim ne ba me bo a konfo no fire station ye kan fire station na Ghana frontier adu time ye be sire o sese no atiefo na hwefo mo hwe yen kakra no so ye de bo nipa no so kura no afeda lawyers ni binum kura so sa be hwehwa masa e fa ni ha enkwa pre-Christmas group okay masa lawyer no mesra ni pi onya do letter na o de bae no ya en na wo so no obi a yenim lawyer bia na yenim maame no de wo mu ni se nipa asem na beto ya pun so no eno ho ene wo tua bi na aka bi ene ye bu so no na share date ne ye bu so na fe na asem no ewo e friend say ewo court nti ne wo ma lawyer trust a letter we ana wa test say we ye fa nya dai tie ke anu tum okay na kra na kra iba ye kra no 7 prejudice Oforisuo me friends am skai nipa da sania bo bread ru baby but na kra bi peja ya sat na hwefom Ghana
Okay. Abrotia. Of also Bema. Letter your friends a message now what they buy and then that Sompa TV Nisono. Oko Facebook, Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 so a dear chego ewo and a Sompa TV so YouTube. Now for so Bema message no de buy e bia obi tie radio onya kwan hu de ekoso ni ntino message ne say good day 7 your friend is saying why no July 3rd 11:24 a.m. 1 Equal Adams SQ just saw your lawyer and was actually hello good morning I mean the difference between good day and a good morning now was sad by and the name again is lawyer Adams and lawyer was actually 7 for answer July 3rd 11:25 a.m. Equal Adams was suddenly dinner baby no first was say a dinner baby just say date in the bana the obeka bia no de yina ba no asa trade di no ekwa Adam says ki no yenim so ye lawyer ni wo de no ba yenim so ye lawyer ni and it's read say my client just informed me that you are threatening to name and shame her in your radio station. I vehemently opposed to this action since the matter is in court and our laws do not allow you to lift a matter from court and place same in the public dominion for discussion. Lawyer 1 Equal Adams or the message we buying sometimes no na me person me catch lawyer and say sir case title Vida Edu versus Beatrice Boadu ni hwan me nim wo no I'm coming baby am dey asie no ye pesa ye catch there was testing message by 1 lawyer Equal Adams say yet he has sent nim de sometimes no enya sense for nti betena send no ane ye ka de pe pacho yesua de wa media law and ethics ye call media school ni yesua ne ma and yet he has sent no say nya school krampo na ye ru adwuma we say when enya nti ye nim the do and don'ts e we adwuma we say mo and we know say asem court a nobody has the right say obeye firi wa na so obekwa kwaka court asem anya sa content betimi achewo ye nim ntina ni kwan so remind yen e was asem we ya say asem court a ye ni kwan se beka no radio na say ye beka ni TV station ye nim no na suit number case na was say e dia ba no that C2/11/23 was here no case no suit number and was the case ni title no is between Vida Edu versus Beatrice Boadu and Helen Amankwa. Pacho, these two ladies ya omone Vida Edu ya mami ya kan wa sem a wo konfo anoche fire service adwuma mu hoi me pacho enye ma eno do ma sem ba ha se no ma brand ya su kono ma ya wo be se 22-23 years wa ye bema ya fa ne din ntu ba ye bema eno oba ha de na sem be dan yen ena ye kan ho asem so obebo charge ne se obi agye sika so de ne be fire service adwuma ni mu wan fa ama no ye ko nipa no so say sa Vida Edu ya bi so de adua no wono ya wo konfa no che fire service adwuma ko ni mu no wono no de sika no koma no enti wono na ye frɛ no ene wa hyabo se ending of July or the sika no beba end of June rather boso mi atwa mu ya kwasi ada na so ye wo se kan nyina wotua sika na wie wono ana kan ya we have the voice here ene wo so obetua sika no nenne ya de twetwe nkomo a branch ya ne ba ha ne ye frɛ na bisa ne sɛ eniema akɔ akɔsisan ya fɛ do say ya ma ne July ending na sika no kodi fire service for mpani bi akra wabobɔ wɔn mu din sɛ mpanyifo kura okuma ase ase no dum ebi kuram de aware e wo case na case ya bisa sɛ lawyer Equal Adams din ya na sɛ saa yi case title ya wo de abɛba cho that Vida Edu sɛ dua no ene Beatrice Boadu ne Helen Amankwa no yenim Helen Amankwa bia yenim Beatrice Boadu bia enti asam na wo se e wo court no eno na ye ka ho asam na sa asam na wo yefa sometimes no nya sɛ ye lawyer si ye bumo mo ko school ni ane mo na call ye lawyer school no wo be wura mo no be se fie so bitimi di be fie nwatwa sa na mo afiri mu yenim sɛ mo nsam na ya na ya enti mo ba ase no mo a mo gye sika mo charge obi agye sika eye mo amasem a but ye ka chem sɛ nya case bia na wo sɛ ya mo de wo gyegem eme ya pampa ba je ne ebe di case we sem case we wa ka se wa to ho atwene
as if say wonim dia wo churchere and now they apply wa ha say no as if say wonim dia wo ye because of why invite the edio survive there do no what they asem no ka kire wa no and now so papa fa phone na wo ye repetitions nko na dey bra wa say no ye fa wo message we say nya dey and hell man kwa wo kana asem yi won fa na asem ma ha one between say ye buadu a wo kana asem yi on fa na asem ma say case ya wo say e wo court yi ye nya ho nya no ho asem na ye ka enti ne say ye nya wo dey ye two lawyer for ni before ye papa no mo ye kunu no mo eye ya de nyina no asamba mo na mo di yanim e ko twitwaje ye but some of them no eye no mo adwuma na mo ye na enso ani it's high time mo be hu adwuma na mo ye no mo nya du enya asem bia bia no age papa now so what testing we message we ya de bad eti enya dey of also be ma me ka kire ma me say wo tie da woni ni so called lawyer e kwa Adams no sa asem no abas abrante dem fa ma me ne nkokoto eti say you ya de aba we say no ye ni benkum ye ni nifa eti wonyi ni ho mfiri mu na ye hwe so ne anyi sika no ntu ma me ne fo sa de na wo ye nyam blessam ena wo ya no protocol motete wo ena ye nje protocol ntu mo mama se bi enim se ekoso eti enya anto enya ntwa me ko twa me dua wansam ho me enya ntwa me pieto enka ho eti ma no tun so fa sika ne mra abante su code man na ne bad wo ya no minim ne di na yi ni age ana se ni fie ya wadi akwada su code man ya 22 years wo ba be sha bla bla say na wa tika ne sa se wonya 10,000 wa je kwa bina ne ya wo bo bla kwa anim a wo ba do no sa memo adwuma wa nya amana fa dis kama na asiboi to for say one first card manager sa test na dey but na we say na nko ba bi ofo so be ma we time wasting me kind of plain time wasting okay the nation anchor Vozo Bema, my girlfriend be your ghost. Your friend oh yes. The picture but name and shape no more can watch them no. It will come to life with screen also. Ciao girl. Oh ghost your friend per already yango punch so he dwumadi no na already nyo kase. Vozo ya na me de nsembise me wuda ma ya me kan ansa. O say good day into bracket single 7 single 3 11 24 lotto number. I'm Equal Adams. Now abema ye yes. Hello. Esquire. Hello, comma. Good morning. Full stop. My name is Lawyer Adams and lawyer for Vida Edia. In a case I am a buffon by entitled Obaya wo bubo din ya na okobo abrant ozo obakura lotto number kren repeat no single number repeat 2 times over the down as I single 7 single 3 ni biem epede ai na epe ovozo ade we egusu nya lawyer bia na twire ye lawyer bia wo kroma bia nim nyanza we nya lawyer na twire enzo ote no amani ni abema bia tena baabi eno aye da abobode abre lawyer bia wo kroma bia nim nyanza se anko no kra wote sa abema bi na de ni case aba ye ko court wo so de no eye mama miensa di ni wabo ye nko court wo wagimi ana wo ya aboa no mfizi di agro wa ho omye aboa ye de begu ade we so ne ho ba femfem wagimi udi obi ka betua na asum die mra kra na fe no wo bobra hwe na ye wo se be hunahuna nipa ne ye dra hunahuna ye fi dra groma ye dra hunahuna na akura ketua hunsa ne wo fa wo Sompa ye gina de wo de abetum anim na first wunyini ye so ye lawyer mbambu a wunyini ye asam ba fie no panyini tinamu a ewie ka ye ka ye so maame ye dini e de kakara ba imi sika ye ka ye na nkobone it is unnecessary nipa no aba die mu gwa agire pe video ne hwe lawyer bi o kroma bi anim nyansa we nya lawyer na twire ye ya tre kroma achepa ye nim lawyer fo okura brofo be dawa utim se terms bi ewom kura tima unu se ba bia ya dru kwa no we jimi fo bi odidi ame na type ba omfo nkwase anso ye so ne anya adwuma impede de bia senso lawyer bi be yin anim so na twire we so de ya ne o mera ne we se fina kro benya client so brofo ne ne se case we hu ba de a na ne wu lawyer cross ne ya promote amani pa de o masema ba ho e de nkralisem no dia ne ya ji ni wiase ne se hunahuna ne nsemu no a aya na wo nipa bi so no edi we be ya kwa bi din obokoko lawyer pa kurasa di Adams Bible madams menyi ni so a lawyer mpa na ne brofu nie na case ya wodi a kire nie dia ene me man kafra me ngasa ntia no na enye lawyer sa na mo ngasa enye lawyer ndiri bakro wa bua pi nyambe tua ne ko bebre wodi mu so kire me bondua so ono na nka obi agire japade
ena ngobi ku ama na je japade na manua sabe tafrajo anko beka so lawyer ndino sabe still an wode sanko fukuro kokot ejimo mo fa se hunhuna ne agoro no amazo Asem Mpe Nipa zo awiye bre ni pa ni bra bre koma ba kurom a sa ju kuta wonsa ye wo mu pressure ni pa na mu no tuju obi 5 million kura wa ha no na mo de da bia mo nsere na kom ni obi na sabe tafrajo odi case kura bra wu ya wo so ye lawyer ena sika wo bo wadi asem na wie no wondua ma wo a lawyer ntiga kura no ka wo mfa le fufuro ndia no now yonko obetima ya oba zeni lawyer mpa wanyini wo yonko obetima ya oba na abedi case ye ozo afere anumre ba ozo lawyer o hemu afere anumre ba wonya sa ne ma mu onyina nim kura na mgram pe lawyer na me ne na ntesa na me njira no. Okay, enuti ya kancha vide do say it's high time say this time one no kumase no amanfo ani ate na ukra wagi atum say June ending which is month ya wura mu ubetua sika no na we su firi he entweye wom kra say we shouldn't air you on our TV and our radio na chese wo gitum so wagi sika no ye kan ho asema wani begu ase we ye nwie office sabode ye we nwie e kira ye kɔ fire station headquarters wa tonsu ye toaso afiri ho ye toaso na toaso a fa ko omo quarters wo won kran no ye be kɔne akwa koduru ho se eyampa se wo fire service adwumanim na so otimi gi obi sika se wo kɔpa adwuma ma no na eyampa se empanifo a wabo wom din e wo kumase ane nkran no sika no wom ho de a ene na akufo ado wa asɛm a efiri se dia ye di na akufo ado atem nyina no mu nyina mo ka ho ene di papa na tem se wonye o man ye enso na muso mu gi sika fa ho di won nkyɛn na wo sa pa akatuan tumu nyame betua nipa bi ka on ka shenkodu o masum nto no ma me mo akwa aba ya eja oba pa bibia aboko de se na no ye no twetwen komo kakra komo tokwa bi koso e ma mo bo tutu 3 mi ma o se kura nya tui na no ye komo foforo bi enra na ese ke difiri ho twa me ye ko computer so adwade ne me twetwe san komo no wate ye ko computer so adwade mra sese ya ei sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi o Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Ei, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwenti wire for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she drinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FD ahwem agye atum se eye. Oman ya woman. Oman ya memana.
akuafo yi afuye na saduru hobie mu o enti wo dwedwe fertilizer afi wei ubayusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa kuayo Okay, yanko kwa yanim. Ma me mo akwa ababiem. Ya eja. Obantampa bibia bokọ de. Yanko pon adom. Adano ya ne wodi nkomo e wa fidie so. Na kakra bi tikam. Enne no obi tie wu a, wasam no bonotofa sima ba mienu miensa bi ne ento aso. Me pa mo acho damwase. Midin de akua Japoma. Na mre kakra bi ni ana me ne Sister J wanya ntokwa na ntokwa ni mu ho no no ebom so hene chiame ya usu wo ba mu so me ba be yi asem no ma be siesi ntimi ma me ho kwan ma mu be yi asem no ye yi asem na ede ba afie no papa no a na yele no wa ma me na metena se ame ya ni asem no eno an so wo hia asumdue ntimi so me hia asumdue na yenka no ho timeti ase nti omu bisa e ka na mabo e ma me ka kire mo se hospital beni de 1006 na ese na de minim ba bi esi binti wo mo fa me nko ene papa ne se adwuma sem ene blenti mi a me nko ba bia mepe na me nko mi so mi tua na mo na me ko konfa no chi me ko no obi a ma me lole fe se me fa nko me de na nka mi ko bi sem se bia yesisi na yegisi ana bibi na enso ukwono ankwaje card unya obi emusa na sem mekwaje card no 1.3 ana me lole fair 20 cedis so so ntime ba na me de black ame ne se mekwa ese ne siye na o mase ahwe me se ya wada ntime de card ne ma ame no no receipt no e ma ame no ana me ja ahokoi na me ka hye se o mase ahwe me ya wada mi wa na papa no so sika na wose obetua no wonfa esen ne de ne mai ba me koba na mka chen se wo se ba ko ye 1007 me ko me ko tu lady bi ne na wo honom enti next Thursday na me ko ye no na enye wono an na wo na different person no so aba ho ena wono so hwe anwie enti omu di me ko share da bi mususu sen na ye ni na mka chen se ka me ko tua me bail ena me ko ye na omu di me ko konfa no chi yi Dr. Penin honom ena omu se before so mbesisi ba akono esene bia wo de yeje meso me kwa me ka kire mo se me pedi yenyi ni bi no enyi no ena omo se na saade a ba akon 1007 wo mo ankire me mu se bia 1007 no ye be bia times na sa na etimi agina eno an se 1007 meso me kwa me ko bo papa na mane se omo se 1007 ti esene mu nyina na dia na asie enti 1007 na me kwa no wo mo anye Omo ka chem say gi so me na times 3 nti besi 5001 ama mi gina mu frɛ chiame ne se nana me ba e say na asi onti fa papa ne number ma me na nka woni doctor ne nkasa na me doctor ne nchen nana ne se won fa papa ne number ma me nti me mela fi na me ba fi na sika no so won fa ma nti wo ba ade a chi fi ada man ni diska ne ba na me se papa say na nura me ko ya kan wote wasa wose woni de onya ana me ka kire ne se mesre ne se blonya ne mu ne bia wo ahohihie mu a on de won hya me dana me nkotena tiri nyankopon to ne nsem no oflame a me ba abagye ne makosisi no me ka asa de kire no wote wasa wose woni de oni bi de obenya na obenya na me se ne me so sika ne mu
This scabe na komde ma wa 1007 na komde ma. Aye. Okay, try na ye ni to gbe ahaba keke. Enko twetwe komo simadu so emra sisi kwaku memwa kwaba. Ojosu Oforisuo be ma. Aziblibo so nkalu kagoka eye togbe ahaba keke. Sunsun nyuma nko a. Na togbe ahaba keke. Kwaku yenti o. Yo, Oforisuo me mfa ncha kese mfi to go ahaba keke so ye se o che obibia. Ene papa kwaku di baabi kakra na ntifu ni wa apedwafo ho. Ene kasa waka shama no a ene one sabe ne mpanifo kasa ene a ye kasa che nipa bia wo tie ana wo hwe bia se ene wa brabo a wo bo no ene sen first the way ana wo si hu abrabo na wo ye rich no ana se na ho to no Oforisuo musa se ene wo bon konten ko hwe wa brabo a ekoyi ana se nkoyi enu nti na togo abakeke tu ni ho si wo se ono de sunsun mu no ma bra wo bre wa brabo a wo bo se no ma nkoyi ya 7 previous be marketachi wako suku awie nanso chinchina chese yaje chop money fi ma me abosu opani a wutie me ma me a wutie me wa wade a o ware a aye basa eno to go haba keke agina ho se won do betu ne ho asiwa manipa da sani a unnim wiase na unnim sunsun mu nsam eno nti oko santokwa no e de amaw eno nti to go haba keke atrene hiem se obi a wo saate bia nbomoden bra na bra no hwehwe no mamu maw na waka asem bi se wo se nipa entra o ma tokwasi no ansa na wakototuo bomoden to utuo to ansa na tokwasi ene nipa da sani bia yeti wiase bia no Oforisuo akowie se chese bibi to ye wie ansa na ehunse yemfa nkwa ha enu ti me ka choso da sani bia uti wiase a wa brabo ayekese wuton ayento awade wo kwa ne 7 previous na do betena fie wo yo ba waseten wo bibia esese be ma hu an kondo bia wo bi nenso be ma be fa wo kope no do ba fie entra ho kwa panifo ka asem bi se bibi ni wiase Oforisuo nke da ye ntopon enu ti na de bia me kanfo togo ya ba keke de ne mawo se bomoden ne koho papa betre du me bia wo kasa se do den sabon bo sa no wo su because oni nim sunsun wiase no ma abaifo ene spirit bia enye obonipa ayiye eto baabi no ya na eye ne ya nenso o kan se ya nipa bi to so ko baabi amfa nti ya na onim se de ye kan nyanya ne kre masa de onim de da wanimu a enka 7 previous anka unam a nanka obehwe wa brabo yi abrabo manipa bia ye basa obi wa na se bo wo bi nenso onim kwa e fa so ne no ne japade nyina free ne nsa nanka be ya dan wa woni wo fie a 7 pe wo ebusuaneti ya wo koba ya wo sifia ampa ya jeje so ene ye dan ene sabe ado ohia dokro wa ensa no ensa wie ena aye obasa ni nyina nya kwa akoda bi owo fie a ususu se sa akoda no ono na 7 preduasa utobi mani die no ya de wie mu na se fie obaye nyina de ahye ne nsa nimi na wunim ento me ka kire to gwese wo de owo bio uni bio bra befa na danfo na sika wo ana wajapade bia wo bia no wo se bra na fa be hye na bo ho ban o mo ho ba ma Oforisuo mpe na apede sunsun wiase no Oforisuo madika kase se ebo beye no mienu ko no miensa na wo ani a Oforisuo eye nkrofo bi de wo na nim na wonim eno titogo aba kekese bo modi ne tu na mo papa no wona maka cho se anajo nyina wo ye adwuma Oforisuo onim fele wo ye ni so dodo obi wo onu anim pefe se na brabo nkoyie obi onu anim pefe se na nidwa wodi ni sika ekofom obi onu anim pefe se na brabo nyina esesa nenso otu anamo akoba bi no fere meso entra ma nipa bi mo wasom baby awso ukono ni wadanfo bi di nkomo waka cho se wo de na namafo de na the sister de na brother de wono so a wo kasa asem ne cho no onim baby edan odi ne t-shirt enti entra hokwa na bo modern ko togo aba keke o obi bebu se togo aba keke kana sem dani danya woyemfa owo bomfa wo fa fijase kwan so maka cho se wo trecha okrom na wo tra sotwe kra to so eye bomfa en bomfa ne doso entra enko asante achi bomfa okwa wayira e wa ha ye ni akire afijase kwa so udodu o se asoro nkwanta udru na se wo fretogo ye de number ne betu dwabo mo de fre na fre wudru obema akwara aba befawo wosuma se mobi antibi togwe sese baye na hawa
say cry the method be aba say uba nipa o how no obetwa the picture mo wo hu say we na how o ma de akere o ma wabusuam ebele na nko hu masa entra wokwa na sunsum no o ba wo dem ma o ma go sunsum kwa aburochira on fa play onye visa enu ti de dan nyankopon ena de nam wiase nanso sunsum na obo asase bronsan beto asase so no wo asase so fo mu nue nti enu omu na ebo nsa ho nti Togo aba kekede bi obetra odi yaw ofosu efa number no to dwa bi ana obi eteka mu ana obi kura pe number no etie wo mu asebe wo mu etie radio no obi okura na ope number no to ofosu efa number no to dwa na yenko ene okay odofo asopa encha asem tie entina Togo eduru ba bi obeka na asem anu wosu chese unie ade be husunsum wo enu tina ya na ye ne ya no yemfa aba no ne fa ma no ne yefre a yekotogo ho a ebe boy ama brabo atretre 0244 48 47 47 0244 48 47 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 62 we eye Togo ahabai keke ne ma kwakwa se ni nya ye WhatsApp na o chese se bia wo ba bi na wo pese oni ne din koma wo de won sai bonkum no twa to phone so na fa WhatsApp no ne mo wi a ka twi kasa egu ase se Togo ye frame sei bo papa no ma me din wo busu apani bonedin ba bia wo fie fa WhatsApp no ofoso oton ayento obu ade ne wa wo de ayeje akonwa bi asabia beto fi ofoso nka ye wo de wo nanso ye de sunsun no ma bia kata onim de nsa enti ye kan no ma emfata kyerɛw enti ya gye sa akonwa de akoma wo bi ya gye sa japade de koma obi gold shefie ho ofoso ehia so wo fie ho ofosuo say here wo fie we ensu sika pa wo fie wo bede ne watu we kokofo obi sesi apa ofosuo na nipa ko na kwa kutu ne wo huhuam Togo aba keke de wonye ne sa won de wo se befa no fana danfo kwa amane ne amamre wo ho be cho se ofosuo mi se godu bu akotu a sika ne beba ne so so sika ne ma na wudi ya ne wawu Togo de obedi ka protect wo enti obi bia na wo godu wo fie se wo nwram ba modin be hu Togo aba keke number ne de tu dwan ba modin frɛ no wono onye obi a sabin pro be dan atikwa ama woda sunsum wiase de wo ka se wo kom na se wo ja Togo aba keke kire de a ene wato petetu enti papa se ono dan nyina no bra e wo bomfa te se de me kire wo no kono ho ana number ne frɛ wo frɛ Togo aba keke dan nyina obeje wo so no no wadi nkomo sunsum no ma de Togo aba keke otenete okay odofo Togo aba keke ose brafo protection left to right ene ya na ye medens ane kasa no the protection left to right no abo ho ban to bia sunsumo sem de ono akura so ye baifo enti no bra no abuso baba wuram de wo ye ono no ne na di komo sunsumu sei wo hwe ne santija no na brante no one ne ho orofo Togo haban keke no 0244 48 47 47 ana 0244 50 66 20 ana 0244 50 60 32 we nyina ye Togo haban keke ne ma azigblibo shokalu kagoka ne ma ntiyenko bofa hospital junction uduru a ofro figase ka na si wa na nkoda no ba befo akọ na nyoma atumi akonkan pa maame entisesi a no de omusisi sika no ombetua osi no ombesi ana omunsi me pa chawo osi wonsi sika ne de obenya no de bemtimi so ma anyi sika ne ntichia me na gi sika no ehye ne ho ti police station asem no so nyina so eda so konkon ho police station no omo de me call say ye koyi ye ne commander ne ma ye 1 week say ye family ye call Monday no share one Monday na say ni week ni ye family enti na o me
one first kana me de besi cinema na me ka kire ne o mo se me enko ni enkotwam na me se me enko mu nsi me cinema me okay eto o mu nsi wo se no ema ye kone na chia me no enkodi nkoko nansa na miso drink ewu dwaso sa na 5G meza no mb ewu edwaso Courteous Marketing Agency omo ene de buy manager Daniel ewu hwa overseas 21st clinic yanko Beacon supermarket abawa Anomanyi post office ye kwa yebenya biato sa na mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University na Sachi Enterprise ewu asafo abinchi oni VIP car park no ne di hwa animu kwa Coach Company Limited ewu Puemantemu Eastern Region KF Kinju Enterprise ewu swam here ni ndom hotel na edi hwa ne bianko ebenya mizo drink na 5G miza kokwadro no nyina 3 Herbal Center ni new power dia badwa so 3 cool capsules medical catch so bia won master na cocoa master pa usuru no 3 cool capsules cocoa master Kolinaka ba Dani Herbal Missy Herbal Apidan kubenya biato 0546107107 0546107107 ye konye kotu siatika yade na se ye tu siatika yade na se obi beka siatika no ene de siatika no ene yade no enye duru aye nom dabi siatika eye yade so sisi me fa se wona kokom akosi wona se wanhwe beka se ato adu ana se wotie duru so orofo siatika ntim yade ye pa 21st kene kan tim ye bi duru tu asem abaso wodie pi na waje 21st kene se anwumere yade bibire bia da yemfa meda no obetu ase na wode amawo 15 branches and wo Ghana member na afidie die wo bebre laboratory scan fidie pi no do befam Kumasi hwa overseas woni afa radio no na ben ho wo bo ase cancer quarters called junction ye be hunu ho Domi market ewa Accra Sunyane Kranza Techment 21st clinic kosingemini 0540311311 0540311311 ya kontu seminar Express Group emien kojusi gani debio Express Group ena nyumere me kan for nam dia ma broni krom bia peso ko bia Express Group odo beko orofo addition na okosua so odo beko no okosua de kama ene degree set tata so ni masters ya kwa akobo PhD obo bia ba Express Group ena de woko Kumasi Accra tema Islegon takwadi Sunyane tamale bibieni ubehu Express Group ewo ho 0249 000 448 0249 000 448 Express Group of Raw want to seminar yemfa enkodano awiye brem prophetess Abigail Santoa ono na krupo twedi aponyame yi na magana ni wiase manyina se ade bia dani sunsun sembia no yemfa enkodai prophetess Abigail Santoa o sokoba ampayo news site ho na nyame be nyame ne maso eye ne ma wo se nyame de ache ne kwabra no mfa nchew ona oba council ya oya wo se prophetess isikasem de debedebe wo se ntesa elofo yenkoi na ade bia adani kunwa da yeso yenkonkonko yi 0243 263 899 0243 263 899 Sokoba Empire News site ho na prophetess Abigail Santoa ho Abe Herbal Clinic Dr. Hetty Abe Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cell doctor na make am for nam dia ma ya de bibire bia yemfa enkoda Dr. Hetty Abe na hoyin heart ya de bia no odene pa na nso wo anu aduru tano so apatapa news site ho na ma me Abe wodi ni dwuma wa fom kwan yemfre wa homa we so 0243 345392 0243 345392 ni enko enim kutu ye yare ase orofo ye kone akwa kutu ye yade ase pa dia na ye ko na yakọ dank eba complex dank se men kan cho se wo china da wo ye adwuma hotofie na me kan funam dia ma no sa hotofie no title no amakwawo wona wo kwose ho yade ho no wo mo na de sa hotofie no ma dank eba complex o video orofo wo Pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene edi ebo hompe orofo yenko we ni ya de bia yenko ni kutu ase ebo danke ba complex na ye ho entumi entoye 0244017556 0244017556 yenko danke ho na yenkutu ya de ase na Lawson Heba na Lawson beverages na make am for na media man or the Lawson local mixture edia bedwaso sa and or the Lawson Heba mixture bedwaso Durema capsules ni bi udwaso sa and Durema bitters ni bi ebo udwaso twitwa bi bubobi ayiyo ni aponto ni nyina Dure bitters no ene di him ewo Ghana pa ba hudu nyinem or for cholesterol nyina be nane no mema no kura di dance say utumi gina so peme e ma nyoma konkon kan pa yemfre wo mo ahoma we so 0242
0242133577 0242133577 na enyoma enkonkai emfa emaim sunsum nyuma nyina da orofo yemfa nkodan Apostle Dr. Amegashi ono na ye panipa woda Amegashi Herbal and Spiritual Center no ede ben na de kwa ontumi emwawo ya de bibre biada yemfa nkodan Amegashi Herbal and Spiritual Center Kumasi ha wo ha Accra takrade enso wo ha na Kumasi ha de wo Melkru oni old police station no na ebo ho eno ti yentu yen omuma na ye de ebetu dwai orofo yemfa manwen ebebo yi papa said ye beya ye call Apostle Dr. Amegashi ono eneda Amegashi Herbal and Spiritual Center no yade bia de koda ne bi obetu ase no de amaya 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi ono eneda Amegashi Herbal and Spiritual Center no yade bia yemfa enkoda no glozy was what the fofraba akwantum visa loan na ye ko Dubai na ye ko so ye masoni we carpenter ni production foreman crane machine utimitwi wo say yenkoi na obetumi edwodru Dubai no wama sika akobutum orofo sika ekobutum nyan say wo won hyehyeye eda ho wadu ko free wakwaduane o transportation so obeyade anase babi abeda nyina no glozy na eda na bamu orofo yemfre wo mo homa we so 0552 832 681 0552 832-681 na yenko na nyoma enko kan yenko na yene wofa ana busuapani no wachiame no entwetwe nkombo si na yemesene entwamu enko ye bre no ye aye be kama hello okay yenko ne na achiame enko twetwe nkombo chiame usu Okay. Hello, Nachiame, my joy. Yes, hello. Panipa, wadauru mabibia bako die. Nango pado bibia bako. Kamebu se nyumrei entokwa eko ye mame sapoma ene ajewa entem ajewa no a oton banku no ene nkwan no papa ekosi sei efa ne siesie nim ene ka wo boye no ehọ na yentwa mfamfire mpacho you know munya papa nti hello otemeka madam akua japoma meto nka na etutujiki akra meto nka pa na menti asem ni ye papa madam akua japoma oni ajewa ntokwa no na ekoba se ye maame ne situ ye no kokonfo anoche ni mu ka nyina na ka asem no company for se kan koto din no de ben ni si ye wadawroma ni fa to sa katina frame di si awana ni peredia je mentini ni peredia katina frame wa so hello otemeka meto nka na kasa na etutujiki mentin semina wo kan nyina mentini na akua japo na tem si ana minya da bi yi why uni makua japo ma okay omna samu ofosu asem we de em say ya transo be de o na me susu say na sade we yem fantu ye ho fo say nipa da sene bi ase boy to training mama yen time producers in Santa ne hwe no ya na mentiasi training ase bo to no wo ya de bi a katacho be makan osu no obi ku akai se ntokwa no kwa wie no sebe obu ni katwa hwe ni ana se unu obi ku ntokwa pa akai se ebedi asem mami na sem o start ye da no wo kan na je se nkenye nu ba bi se wo ni pa ya o se friend sorry the person you're calling is please call back later o tie mami se mo se mami ase wo ni binti ana matugu no so obo no ana so oni chitafo ana oni chitafo se ofo so sa no ma we na nana mo braduabo
na so sa dio mami kwa wo de kasa yen try ni mami nananom mo braduabo ba mami wo de fa ba bia na mfa ade be ko so aye mami nto mfa rewo nkowu owo so nipa se enye so easy o se wo sin betu na mwati maburu mami. Hello nana. Pele me tonka. Wada romana me se madam akua Japan man ya jewa o ntokwa no. Se akosi sei. Asamune de senti na ja. We di jawa na de aswa. Juma na ese mo je ya bro. Ndi ama asamune ka pla no. Ne de. Kemenya nanka mu asende mo busa bia nanka wuye ni nyina ni na me wo mbi. Nana said you sika no ka efeso said ye di ya asem no na ya oba no ya invite no enso osi hane ochina so ka ho na wanum asem yeso watena asem no so pen wanum asem ne ye pani ho kwan na mo ebetuo no betimi de number anase nana ubetumi de number someone who is kama ya dance ni o ni mpesa nkeme kombe brebe bo sisi no fofo na oni abetna o meja so oni abetna ye me ni krum ni esemitane jo esemitane krum ni echi nti basa na so ne kan edin akroma fo de na se uya pani na pani entrafie ma se fiamfo na se wo trafie so man kodawe na nka so e kanankarefo a wo ka ho se de osi hu asem no ye pese atifiri wanim abra wo fa bi nka ho unyi bi mfiri mu no de ma ye ni nyina se wo fa manamo ntua mitu ye bia ntoa ni police station as wo bisa ma si bia na ye ni nyina na baby edro no sabe baby a wote enko na baby a mete enko me de meni o mwa na wa ha na me so no mama nya me demo ha na du baby anya de ikine pese me kum de bia na da ben ye nu nsia da ben ye nu nsia me de sabe se na me ya domina de privacy nia no baby am wa no kumwa okay mema producers ne wadi nkomo sanse se on search edian yibum ababa wa no yato ensa afa no oso o ma ne o kyena so ka ho enti be nkwampa ya so na ababa wa wa ba ya来电号码sana kwaku ye be ye no ojo du me bi atwede eto na hi o no kra sem ka ya papa na onanan na sam ka ndo se won hwegi na no kopa da be se ma mi ye hoho enti okoma kurumen na nke wiase no ona ye kurubani no no okay na so nke wiase no nka no kra de ofosuo wiase nka no kra de e ba kope se be waso afra ma hwan waka se wo fa nsuo enyina wanum uso yi ade so yi ade no na se mi on oso nkwala emse omo no sa gas yi omo buro maami na wo kroba na obi a na maami uni abusun bi a ho edu no ma bi ho na yenti na ampanifo se anane miamia kra ne kaida ye oni pa bi ho nso agyankuja se maami wo ba bi ono nso baba ma na sa Ghana komu de sina ka de besiasi ya nya ne to aso free post station eti duabo wo mu ana the nation sank duabo zu wo mu ese duabo ni bika duabo ni wo mu so na boy okay chana yama producers hu chiame no okay ya we de nkomo no nyansipo kiete chiame dia chiame ntimi ankasa chiame ankasa ntudi yemo mpini no yemo ya utimi lande because mami na asem kanye de kom si ne sene ma no tua ne base ma na me sure ze ko beje mi ndudi ya hunu chiame okay akuya okay akuya ansa na no yenkope OCP fertilizer na sabre nsuo no etoto enti OCP fertilizer no odofo se unya bia na nanum akuafo se no na afiwe omode edo na wo no ban be so do so na watumi atena bribra fa kon yeton agrochemicals bia okwa obenya OCP fertilizer na wo so ode akoye wafuo 0555 90 94 37
0555 90 94 37 OCP fertilizer and I make come from out Brukutu etayechi and Asem Ketwasa and a club beer no a Ghana for one son a buy you know 31 as 34 years in you Ghana for no pa na Brukutu no club beer no so etayechi and Asem Ketwa you made use okay of also Bema the America Chami Wusuni say or send a Jumana the I say dear ya but ya send be any wa ba Yabeka se baby ano kurene dan yem fan to order. One kasa wo this year, ko free kwamu ni yede nipa na chichiri kuro, but obi ba na se wo man ani atra na ni nton a na wa kire ne se no kurene ni enti di so na o man ne nyina yen koye nim. Na wo bi ba bo this year say. Fa ne se wo omu nyina ya uma na ka no kura ka asem ne se de city house asem be se mewura mu pie ne no wo ko police station se wo ko yi asem ne de ayede. Enti na na me gidi ye se won ka no kura bo se wo se wo ye dance ni dia no ye chia media wo no na kasa edema wo hene dia na asem wo ya wo keme me ne na nya adwin ti wo kyanya me ya adomo a ye ne betwetwe nkomo se wa anya na sasi no mo ansi because na akoyi asem no e no doctor enim kura no say for papa ne number ma me na doctor ne no kasa wo say wo for ma no enti na no go gina ababa wa ba ko na chia na no yi we say asa atwede ana sesen ai so ntimi nka no kura onya no kwafo ni ana sesen menji ndi sa